By Facebook page no so be ko fida nkwa say what no kwan fifi na bag gugu ne ntan adane opesu owuo na wonu no wuo no opesu owuo no opese motoka na bono eti wakotsa kwan fifini pe say driver ni bi efa motoka be fa so na wonwu ade ya ga na ye dene edodo eno no ye na ya odie so kan say ebire bi atwam wo Algeria kachi bi pano ho sa asetiam wa ye dene wodi eja petrol gu no twa eja tun ba akoso tenase na wawuro no hunya na wono ne ntahwa no wo fa hama fara doa wodi bom pam no wodi bo fom ebi na covid akon eye isa ho kira bagana wo de no ba bi anyi to akotena lord kwan finfin se
o driver ni bia wo pa wudi edi mfa moto ka mebo no na wonwu na wa mi for the way my to bi nkonsa no adwuma ho wodi aba senso nto tete wudi di aduane ni nuru yam say ye de nie na wobo eye wo cheche saa wo yafu timi yo ya no yafu ya de robi enko ba de say nsonso unya wo mi for the way ma ebedi wasema ma pa say ye pharmacy chemist over the counter medicine baby abebo wura bia benya bia to free to be for slickers and then for slickers and one de aba udu ke wo aka ni mrom castle ye no wo no hwe animum for 0246 45 67 18 0246 45 6718 offer ye ya beje so lufat tablet and then the suspension malaria ti dua unya bi na no beboa oboja awe unu sa malaria ye wa omoja esutimite enti nakra ho ye de ma wo so na ye basa wonu mu ato untumi ne di utidwa gaga waposo waye mre sekuntomre eja aka no onye esonson wani su ta bilu unya bi eno a ebebo papa bobo etudie ya de na hwefom ama wate asi Food and Drugs Authority aje edwumedie na tum the National Standard Organization ISO edensa ase edwumedie no ase enunti adope ukoto lufa tablet ya enya de a ehunu so bia wom tablet ne empanyfo de na suspension no ye motofo ade unya bia aboa fra ye 0246 45 67 18 0246 45 6718 and that's 054012 4852 ofenya yajoso Skin City Laboratorium ho ena odasani de na wi ko se o kwa akosiesia obeba no ne yenhye de nhunu enhu aye hu ne se odie na toso kokko na de ne ho tuntum na de ne ho na nso obebi adwane ensa ntobro bi atiegu so no ebekọ one time one quick ho ene sesei Ghana fo age atum esesi ewede na nso obebra ye no nto entia ye be ultramodern spa ewo asokori mampon affordable housing no one main gate nhwe animu ho na Skin City Laboratorium ewo anopai free opani kwanchefo no 0248 936297 0248 936297 Skin City Laboratorium ofreyania ye beje osum Entrance University College of Health and Science Entrance University College of Health and Science ene nei tobinko dia bedwa so tobinko nwumakuo no bia na enei wo pese wo ba esua de no bedu frani kese pharmacist kese pa kutemu obodi obenya adwuma ya eye Entrance University College of Health and Science e wona wo se ode no ko baby wa aba no bako akosua de obewie no sabe set ye de be ma no kra no ode ye hwea enye yie na Entrance University de de kwa me kuma suapon no ene nam Ghana Tertiary Education Commission wonmo age edwubedie no atom adopai bibi na wonte ase akom ni nkyeremu nti freye na ye nkyeremu 2022-23 academic year ye age adusuafo yenkwa na West Africa Sub Region ye Doctor of Pharmacy freye 0509 086631 0509 086631 na 0509 086651 ofreye nia ye beje oso de wose echuo mu bia ye bekyerem na Atenka Media Village yenuanom ahotofo a wonom ewo atoye mantem tadi ena echina wonom ede Valentine dwumedie sonko kra 18 so wonom se bia bia atwam ye ka Valentine na adwini nya akwa condom eni etimi sote ukọ ba bi etonura u condom to ka de be chia ma Valentine ba se amanfo akoye order ewo pharmacies over the counter medicine any chemist ahodo o makwa akoto to condom wo ho nyina obokonya bi nto ene Ghana atrase ehun se sabre na de adwaman na mpa manfo de adwaman ma adwaman su se fio na ese de adane no aye no Valentine chocolate day ena se Ghana enim eti tia kura ukoso okope condom ata ye mo bi nto ye jai condom to ukwa ye ma won ye mo bi nto chocolate ena wokọ akoto Ghana koko
and ye diayo. Then the Union Mahotofo water crowd say, what they are water Valentine's chocolate day at the bread watch now. Tifa Hujim. Ah, that's a wood wa. Yababwa ma opo who can you cry when it takes to make a condom myself. No, I'm out for Tiasi. Ye check condom tomuno. I'm out for Tiasi. Well, Gomuko Tobio, now my chem. I change chocolate in Eddie. Ya bear dancing competition. I will hop. I don't see the work as a power. And how's the way you show me drive you? Again, you enjoy me. You enjoy Valentine. Now will come back visit you drive while you drive. Sadly, I condom to me, and the condom knew how wet me. I so. So, it's a Muhammad one come before the Zuka before I don't know. Sorry. It's your got daddy. Na ya nye nwanwa ahotofo akwa akodi djuma no ama bibia aye kama takrade ye mo anaji ho na yedi yani akire won mu ekura ye mu din enu afua hotel won mu kura ye mu sisis ye won mu kura ye mu Yaris Hotel Dano Milk won mu nyina eka ho na edi djumadi ebro frey 0245 32 28 83 and 0242 77 23 67 na yenye wo so na House of Glory Ministries ya wo Kronoma Francho apolisifoɔ no dan echi hwa Kronoma Francho police station echi pe ho na House of Glory Ministries Pastor George Newman wɔno ne dan no na kosi adabia no anopa nonkron ekosi awia dumienu pɛ mu no ano wade nyame asem krodi agye nko abokwa to ho ema nyame ma wo mo ko so ahema mu wade brewo na efiada bia na wotwe mienu eso no efiada bia na wotwe mienu so no wade all night and all night butu and the empire bojo ho ene wo ma no wabusua ene edi tintim so na kosia da bia enwumre no wotwe ekosia enwumre no nkron kai kosia da bia abo nwumre no wotwe kosia enwumre no nkron Agyenkwa FM 101.9 wode onyankron pon kroje a emani da so ahonto wo mu obesa no wafu mpokire mu ene wode fa kasafidie so e de brewo it House of Glory Ministry Pastor George Newman da no say friend 0549 85 26 02 0549 85 26 02 o friend obejo so Kronoma Francho police station echi wo pe priority insurance se brebia ye wo afa ye no ne ko naka na abrabo a wo bo japade a wanya no emanu mfiri wonsa emwani nya won totonto da nti fa homebo priority ye third party insurance comprehensive insurance commercial property insurance na ye motor ne fire insurance professional indemnity ye ma doctors nurses accountants ni teachers na ye de oni ye adwuma bless on claims ye de man wa bra consider bia emmemu ye wo so amemata junction to binko plaza dan Agyenkwa FM wo mu no emu an ye wa ye adwuma fra no pay 0244 56 23 34 0244 56 23 34 o fa ye nya ye beje so da oboka temusem na ponso na nama wachiwa minister designate aka my painting yanko na onfa de oboka temusem no emfa emaye na ontuba no a ehye no ye fa ni se ahwedepo ayade wonti sana na apia e bantu madin dia me ya sana na apia da no me di na sema ai wonti ene ofiti krotia na me buoni wonti sana na apia ena me se na nakofna ena e ba no se se e fa na nakofna ti bi se da no buza se wontuma no e fa ni se ahwedepo e mabodi na na ni wana she kama na ye ko school no achache se na subject bi se life skills so enti ye de na ye fabric no na sewing em say achepa na wo primary bear class 3 na ye me yeto no nko ho exercise book na ukotwa entoma na ya twani di na wo de pia bom ana pane na de apam enti e bi exercise book ba ko a hwe ni me say drawing book a ye twetwa entoma no piece life skills piece na utwa no apam de bom enti tuma bia
edin ewo book ni mo na me sister nso pomade be bra pomade wo fie nti e bantuma din dia aha nti na apia de go ma bini wo mu yie pa na apia ka anko be ka se eye parallel line aha sa na nke bia anko be ka ana se controller bibisa we ahwede be go ahwede bia andro na apia we ne de ye bisa wose ana eye sekan ana se echechi the access sekan ya che ni da so na so kwakwada machete okay ara democrat emusem yo ebusuafo ebesan so amamo achibio eha eye agenkwa 101.9 kasafidie so ebroso no pay empatient to say dwumadie na aguso awutie na de aduru so de bonkrata ne munsam na poso ye body tewtew na wakodwa so ensam hodo aba no kotonkrata na kenka na odom sko na se ne ga na akoi wo so atimi di wani adi akire se ekoyie se ekodichi wankasa ubehunum na na pay kratam de bru so daily graphic na mafa mi di edi kan na graphic enim ha no asam ya eda ha no mo di edi kan kra na wo bo amane sa na no boko ntokwa ye so de ye mentimo wasi ni ho apo atwe a me ka sei asrafo e wo boko no wonum ya akwa apem ya de akrata de hunsem bi abam na wo bo amane a wo twem se fiti bra ntokwa no ehya ase no apemfo mako aduonu enso 27 Emma wonuma fafuro yes so munya baabi ekogye yarehwe wonumunya baabi ekowo esanse entokwasie ye wonumunya kwankwa yaresabia nkonkwohwe omuhunti no Emma aduonu nson wonum ya pemfo munyina dahwere wonum nkwa oboko asemi ya rehosam ya sefemsam de efrin tokomu ba ebi eno no ensam no persistent kotokrata ne kenkan na hunye etwemum na krata yanso de owura doctor ya osei adutwum oswafo no na hwega na ngomesua so nimfonyini ahanum se eno so persistent woduma na obamane ya wotwem se wonna adisuafo a ebeko senior high school foforo kra no nyame ya adom be report of February busmium ne de toso aduonum na kire se na wotwe se ne pepepe adisuafo no sei die wonum ekosuku akosua ade akrata de hunsem bi aba enti no se ebia wo ba kire so hwe ni bi wo twen se ni suku beba de a sei die e yade ya se juada wonum ekosuku na minim se bia school so ahodo no matwusu awie ho nsensem akwakosi senti juada de wonum efiase wonto matwese wonto tranka na wofiase atoto onuomam na krata yanso ebo amane ya wo twem se project B eno ye National Alternative Employment and Livelihood Program NELP se dwumadie asoye ye hye oman Ghana yensase ni mwagudie ensam so wonum ehye wonase wo kire se wo mudi nhihye bi aba ya ensase hodo a yetu galamse wo so yes se ensase no asaye no wo mo enam adwumakoyi anampo no project so hwese sansase ni nyina betimi asan siesie yetu amana ye besan so akata so kama ni asanye ya sase bio dache eni etire na wo bo mane se mia hodo ye a wo matu galamse asensa so ne se ehwade hye nankasa do ma no tumbi esrese dwumadie enkoso wo mu ntrem ma ba mu nkwachiri pa na bebo mu ye sense won sase no asai ye omo ankasa to omo ni to da ekuro bi ho ma wusima ekuro na ekonka ena tese etwe mfimfi ehu nyina galamse adidi ye hadwune ye pa na Ghana de twede mponyankopan yadom asase wuso ekoso nkrofo mansu nyame yi ya afiri mu nya saade anke bisi di a ene chese ye mere kura no ne se wo koyo asase nankasa se no ye didi dada ye hadwune ye pam krata nso ukope 20 a wo bo amane ye a wo twrem se a special prosecutor ne office yade a watu anamon ama sesei enkrofo miensa bi ye ka kire wonum se ekwan mo fa so munya wonum sika wo mun declare wo mun income enya ade a wonum eye ntese special prosecutor tonsa e dia frɛ wonum a owura kisi eja benim fonyini eda hanum se na o se san krofo miensen eye krofo a ya bo wonum a se moya ban mu adwuma moma yenhu ba bia musika sam ene kyesenya pade a moye no efi eba na nsu besi sabre enya ade a wonum etu ho anamon kra na edi omode ba ye omukirem ananu fiada ena krata ba abontene owura Isa Seidu wonum kira woni National Insurance Commission ena ye adwuma owura James Kirk osei ono so ene vice president in the office or administrator honomo ena afa John Aban ena ba ko ka ho eye Peter
Archibald Hyde wɔn mu nyina da senior officers ɛwɔ custom division sɛ ni pay ɛne abo mu din sɛ wɔn mu nkyerɛ wɔn mu income mu wɔn mu declare na Ghana fo ehunu bi na kyerɛ ɛtra so yɛ hunu baabi a ebi a yɛbisa sɛ hefa na ukonye sika foforo free ye won ma bo no wo nye anti special prosecutor to nsa from say momre na mbayi mu ho ano de ba de ne simu kwan se mbeka ma Ghana fo ehunu bie ba bia munya musika free mo bosumi akatua no yensese nhwe se adwuma modi aye no bosumi akatua nkwa na betimi aye krata de hu nsem bi aba daily guide na mafa ya me de to asom na guide ade owura Dr. Ernest Addison ni mfonyina to han mu se papa yi wono na ye amrado Bank of Ghana sika krabia batan no odanom wakasa ye wo twem se Bank of Ghana ehso aban no asene sene etere no se be ya economy no ebetime gya na so anye sa ena nkomu yi wo mani kitwe bi a hai nkasese gya to Ghana mu yesika sam hunsam nkasese ehwego owura Addison ni mfonyi da harma ensem no page 9 kotobi na kenkan sanso ena owura Ken Oforiata ni mfonyi da hanu se na ensem no e wo page 3 wo bo amane se nyame ya adoma da ya woda ya tun safra papa yi o mraso beje fi o mra no me ni ho ano ni nyina no debt exchange program ya wo de abayi a ho apotwe enkrofo ntiase enkrofo esu ho papa yi nya yesi enyi binum mfirimu ni nyina da wo sitintintintin ni otima na otim esanse boa me na me mmoa se moa ban no dia Ghana kodichi yesi ya woda onkoyi ni ho ano adan sa program ni dia ekra na hyem ho na epiepia mo dia na time so ya chenchenchen a chen dia ban ya Ghana foko mo dia ensem no opetrim na krata yi di owura Alan Kojo Trematen wono na akane na oye so afo ye adwade ni fididwuma samo hweso sanso na da sebre kwaku boaten otosom yensa wono mfonyini eda anim hanom se na obamane a wotwem se na wotwie atwam ye wie ya owura Alan Kojo Trematen ebo apro ewo apoe mantem koforidua Emma wakona na nanso ne kwatwetwe nkombo na na kire se eyade asese de wona wo pese otu franka ma MPPM nyekuo no wode ne aka karemu a waso mahwe na wode ne kokromoti ama owura Alan Kojo Trematen ya kire se ehonsem eda hanum se na sanso na wo bo amane ya wo kire se cake na asem ya abai yes say special prosecutor twene so wo twena boso no omo enhwe na kire se wo mo anlenke ede amfa ma owura osei na afi baumia issue bi owura boako na ne mfonyina nampo no wakasa asem ye ewo page 6 dia akrata ekoto na kenkan a obedom sokọ na ensem no ankasa ne atwam no wo so watumi edi wani edi atwire na akrata abamane am no ne nsem no Turkey atorenchama ato wono ye a wo kire se enipa mprempra meka sei wono mo afrata asefo asase so no empim aduasam yensa ene achire asefem areho krata de hunsem bi aba hadwene ye pana Nigeria manimu so no wono kire se nkasra adom bi kwakwa yeku wabra no wono ekọ abato so yade a wono abekasa kire se sansam no enya de anokura bia ewu krata de hunsem bi so aba sanso so na Somalia wono ni UK embassy hono say wono atum mfinhie aduasam yenu nie sese de wono asanso abiem ya obetimi afri hono akwa sese ehonsam sam hodo no a na krata de abadwaso a ukodwaso na akoto na okenkan a ne etwagu e wo man Ghana mu wo so watumi de wani adi atwire krata me de sorry so daily statement na statement so de nsam hodo no a na aba na anim ha samba ko da hanom e wo petu na wo bo amane se aban no ahye se enyumeku ahodo titiru aban krache mpanimfo titiru ne CEOs no any state enterprises ahodo akandifo no aban ahye wonum se wonum fa wonum account en companymfo anim hwebe February busu ni de toso aduonu enwotwe de twato no wonum hwese won krata no atumi akwakoduro na atumi aboa yiye ma account ni nhweme mpanimfo ye bia no atumi akoso kiremu a saa na fie twambuo no kote dikan wonum hyeye senka CEOs no fa won krata sam enko ne ahwe omudwumadi omudi ye se na esi koye wonum boy wo hamu bupen aduonum enan wonum amfa nko ntise ya de mampani na no atom bi ya wo hye ne den se wonum emfa nko na emwa mafan ye ene nkontabuo so enko so ewonum adwumadi mum MPP
amanyɔkuo no ɛna krate ɛde wɔn nsɛm bi aba na ɔde owura intim wɔno Stephen Ayesu intim wɔno ɛna yɛ national chairman ɛma MPP amanyɔkuo no nifo nyine ɛda nim hanom sei na nsɛm no ɛwɔ page 2 wabɔ amaneɛ yɛ wɔtrim sɛ MPP amanyɔkuo no bɛkɔ primaries wɔn bɛkɔ akɔto aba apa wɔ nakandifoɔ bi na wɔn ɛhwɛ anim sɛ aba obekwa akoto no wonum be ma fanye pepepeye akoso ama bibia so atumi akonkan emprempren ya de wose wonum enhye da no se bia eda wei na wonum ekode nenso no ansa na beko mfiempinu ne aduonu enan abato so no wonum bekwa akoto aba e de apa wona ana se dipa obetu franka e de ama MPP amanyɔkuo no na afe wonum asanso akoto aba mrahye bedwafie so no mpesu ahodo no na obegina won anemo na no na owura intim akasa ebra na enkramantem Greater Accra Regional Council of Elders wonum ehyiaye na wochechirima wokyere se wonum de jija wodo egu akwanmu sebe ye bebo yie ama kyere se enuoma ekoso anampo na abato mbeto no fan ye ne pepepe yetimi akoso a nkyinwahwe bia enkoso de abato ne nkwawiye no na kyere se adwebrew saa na edi hene ewo MPP amanyɔkuo no mo sanso na krata edi owura boache agya akon ni mfo nyina to hanom se papa yi so wona epese tu franka ema MPP amanyɔkuo no waka ho ebi na yade akwakopiem ewo krobo asase so wo kyerɛ sɛ na me wo krobo ne yade hye wo krobo ewo puema ntam gye sɛ oh papa yi da wonna bo kyerɛ gya ko wɔnom se ɔda wonna esan sɛ wɔnom hwenku ade ebre so no mkɔto aba wɔnom bɛto aba no de ama owura bo kyerɛ gya ko wɔnom kyerɛ sɛ efiti bra papa no etena konwa so na wo yemra hye bedwani obɛyɛ soafo ne modene bɔ enyuma hodo a wɔyɛ na puema ntam ne mpɔtam ho ne krobo asase so de edi twam enu nti sɛ nei wɔyi ne ti sɛ ɔpɛ sɛ wɔkɔ nanim ekɔ pre mampani adwa adenti no mo ento aba emfama no eyade anemfo nyi da hanoma akrobofo ese wonom efo no so de wonom ta na chi kwan bia so na krata yanso edibi aba page 3 ena wobo amane ode owura kwabene Japan ni mfo nyini ato hanom sei na wakasa wo kyerɛ sɛ nkrofo bi keka nsɛm bi de fa no ho wote ase a ente ni nyina ne sɛ wonom so owura kwabene Japan akeka nsɛm bi a wo kyerɛ sɛ ebiri bi etwa mu a na wo ye twerefo pani ema MPP amanyɔkuo no ya yetu na de so ya sa bre polafo ko mu ka ho bi same crab ne dom ya pam won mu twa won mu so free MPP amanyɔkuo no ene wakasa ya wo kyerɛ sɛ saa de me ko so nyina no na mampani ebedi ekyire Dr. Alhaji Mahmoud Bamia ne sahase wo hyekyere bi na saasam no eto no na wo senkrofo bi na fia se won meka saasam no wo se won no wo kwagina ahia wo kan ye saasam no eye atrosam eye rodo sama no kura bia enim eno te Ganafo mote amomontungu no nyina ba bia enka saasam no sanso na sama mede eto mede so de so Director General Emma Cyber Security Authority Dr. Albert Entwibuosiako ni mfonyini eda hanom sei na wakasa wo kyerɛ sɛ enemu nsɛm na kyerɛ sɛ obɛhwɛ na wo ba egina kwan ho na wo ton ne ho na obi de ne ba ekɔ akɔma walentam kyerɛ sɛ enemu nsɛm a yɛ mo aboa yɛ ho a aya ne yɛ kan yɛ ho kokɔ hyɛmu no ho wo se ne kono ehunu te sɛ ne galamse essence asebɛpɛpɛ esan sa wo mo aboa wo ho pa na kwala te se nanano abayewa ketua yi ye de ne ma wade a wo mo aboa no hunti ye hwe no sa pepe asase ye nyini ye na wo se no te se ne galamse essence ase ya papa yi de hu nsem bi abam ensem wei ane afoforo dodo no a na anopa yi enkrata no de abadwa so a ukwa bontene na akotobi na kenkan a ne etwagu e wo man Ghana mu ne nkrofo man so no wonso watumi de wani de akyiri ano ye nana ma boachua minister designate ena wate ne kano eke ma ye pintin no tete bokata musa na poso nana ye nhwe se oka ira gabi oshidako mpachwan wo kika nsembi se ya ma amene ye nananom ye nananom kura aka ho pension for ya omusika omuche se enekura picketing bi beba so ebe koso wose wadi ma me na ye fairness fire Akufo no ho ya pa se wo ni panyina be yese ya Agyenkwa FM wa wo ni mu de ba bia wasom aben ho akwaduru ensam ne de wa keka bi eja ne bonyo so
me de me hu se Gabi obeso wo che se omu maka se be omu de omu nasumie so na emu ma me nko na dasumie so ni kwa se enkodi akire se Gabi na sma working na che se omo ye ne de nkaja nko mu bu omo kohwe apafo tell mo ye tibo nkosofo omu nasumie so enti dia nka de omo ko omo ba nyina wafa ne se we enkosi aga yes but ma me de yi ni ti wo mu no wa hu se enye sebi wona ani kama fo nko a okay wona ekebie wo mu so wo mu so de ekoso e ha wo okay na me we se ne hu nya se nka Gabi be abeka wo de se wo nti ase a enkama ne nhyɛ obo na tena ba bia wo te no kanu mom be ya de papa a kyerɛ se oba be ginam akasa se maame ne denti na maame no ne sika na ho se even ne sika krampo na ho no mu bi na ani kwan se ha no a maame so fire wo be som ga ha ya no ofi se ne sika nka ho bia ne busuani bi sika betimi aka ho ne nyonko bi sika betimi aka ho kyese obi a okwa ho kyerem obetimi akwa no akwa se na de sika betimi aka ho enti so wa ne so kasa na eyi a adenti no kasa ma se nipa no na danko Akufo-Addo se sebi ya de me nyonko ye ne me enti wontimi nkasa ne de nka ho yes and another catch e bi atwam se we should be citizens not spectators ana maami wo yo man bapa ana wo ye citizen asade se sade wo keye bia awura no moyi se me kura me sika nka ho a yese se wo kan wakoma no wa ke wunua so ade ahwe enti se me kura me sika nka ho me nua no sika ka ho enti ebi amonya hu bibi emfama maami wo nya asem Gabi se maame na fom na wa Gabi so ye tete se wa fom che maame na nkasa ye tete se na na do ye tie ne ye tete se na na do aton sa afre maame ne se wo mra na je so maame ye timu no aya na me ka se da bia ya ordinary Ghanaians wo ho ai ne so ye ka da no any your first class citizen yeah, for ordinary Ghanaian, funny set say tight be a based on their Gabi, Akikai, say we a pensioner. Na Sanji say, Usika Kahua and Kasa. My infant Yakia Pasua, Yaki wine. Ya the boss a cola, quabo. Wema could you pon command some walk, can say in politics. Si e probi di na yimusuo ye pe kwase ampanyi bi di tie twaso ni ahwe ni ehu obi e to wani yani a wa ye ni beto wani mu no o na sable no sa wodwan no a Abraham de ko ba afode no woni e do ba bo sa afode no e tin kan fon so no boni be na wo ho se ma misfa ya kufu wo ye Ghana this year wasom omen na bibi sei no de ho kura no akwagimu enuka kan bibi it speaks very ade na maame na de na aba no ya ade am obi anka many pa bia na dwumu da ho no odwe ko akire bia no ma ne nkeka bi na wo ga bi wonim empanimfo bia enkomunya kwan a ekasa de we ho ekoso nkombe so de atia da bi ye di sa tete wo man a enyi yo she ekuku dem bia ni ntina twotwo wuro bia bia wo masom MPPM nyeko ni mu pen a sesi ameka se bi kro moto no mo je oba home sa de nyina hyehyɛ wo mobo na asam no hyehyɛ wo mobo Gabi san sam no ya wo mo nkeka no kase wo mu maka no mo ko ya ne de sabe wo mu ni sumie da so wo mu ni amusua ye ya ne tiese na me na kan ye wose me na na duru be wose me tu hei me kan bro eta hye wo de ye hye enye asam no he wo ka kire wo a wo be ka se bi onwene ho cause wo ye na hye cause wo ntimi nya me hye wo de bi wo ka to wo ntimi nya me eje na mo be wo ye na hye nya yie wo nsum bi o se wo kɔ na ho me giem enti wo ma bibi me hye ne bo yes na pressure nsan me ka ho me de to de ye no so ese ye woni pani bi wo akonya wo ko ntimi nante sengu otumi anante atumi akasa ka bia nipa ko be kwa ko bodompem our finance ministry no na danka beje onsem me so se Gabi won president yana first lady for mo be so Gabi won president former president for mo be so me say on president
Ese said na don Akufo-Addo aban wo bin kasa wom. Na Gabi de afa na baby sa. Na nya asem na obeka say we should be citizens, not spectators. No, kan kwa. Na eno kan kwa na. Baby o ka fa ye. Esunu baby asem bia esunu baby enam. Ana say nanado ye infallible. When you be a yamone chem so, yen kana sem nanado wonyamfo zo. Yen ka so aye bone de. Na mum se bibi koso. No obi gigi sade we de me nya ba na de nsai. Me ni na de nko benkrom. Me soma de nkyere me nsusu ye nie. Me de na kra de eya na me hu won hyeda nya de bia e bia tiakma na sa wot nche but wo mo won ho no ama de mu ye no ama na na ho abon sa na de ama na na do danko Akufo-Addo sabe mpedua sa enipa bi fa won ho adwen e wona mamuo no ho yentire wiase nya sa entina aya na yensem bebre yentire wiase nya sa focus amamuo ne omo mu bua eji yese je be yensa amamuo no ebe kakra no Ghana ne yete no obi nka hwe obi abeka na no oton okura no tum so e ko ba esen wa ko kese nkosi koda nkoda kota so aseme bo wa Ajikwa FM 101.9 na asam no ye kika ne sa no aye kame ye se beni pa bi atwa nanado amamuo no hosia no ebe so mu ka Ghana fo nyia no tum sa asam no emfi wo no makachi ama emfi wo no endi ama wa ubeka bibia no sabe tough it is a mama na anko bidia kagabi wakoma atoyem na ma abokwa de mo hwan ka mo mokwa de nkomu hu so mo ye nwura sabi maame de ko bie no e na gabi so odi maame ho ya bia wakwa akodu wodi ne ho ya sadi umuduro sitie na me enti sabe mpadua so mo ko ye no maame sufaya sabe mpadua wo ye nipa te won mo ko ye no ya mo ko dem so gbadwuma besom Ghana no na enso ani eyen fiisi aduosia na de ko retirement ai maame wo ye fiisi aduosia omo maka no fiisi aduana na ne ko fiisi aduana wo mo pase papa bi nka nkire wo mo bite won timi no ma e fa so ka esire wo mo meji aban bosia e na wo mo enkonko sire sika se be ya daache wo mo hu nkire mo nti na mo pe kwan bi so ati bibi to wo na mi ko twemi bia wo wansam ho wansam se udua no ma nya ntwa wansam fa bia to ma me mfa kata ma deja so a eno so ayema ye kan se mo we wo hefa aya wo mo ntu omobo ye ko ahoma no so nya ne sa akode pepe nyi nkomo o sa akode AGYENIM akode fi mo kode na me adum boko yo na alopan ye fa no woduro de na ekoso adam matwafo ni cheye AGYENIM let me stop the question we enti sabi wo mo papa wa so ma me wa no mo wa ba mu no pensions kan wo mo je wo mo de no ono aba no ba tibia film ana se ono de won tibia film jamu na mo discuss enti wait match mama ya we ya papa wa ya je de no ya ba tibia film ana de wati asekura ye yiri ko fefe na ma wo de wati asekura no de wati ase no wo no timi sensan wo no timi sensan no kwa we de akoso na wa papa wu ane hu na se wa uti ate kwa ye di na wa wo se twa radio AGYENIM ba me das AGYENIM ba me ka say wo ba bepiem ewo ba bia ye friends ye hu besiase na kuro na kasa ye ka ho asem de ahojo ewo atwema ngobiaja South District MPASUASO ne kokopiem na no me da ekokohwe de ekoso enya ntia se wo kokopiem ewo ha yesuku a ewo ho no kuromani binum a nantie binum a sabi omunum wi omafa kuro no abo mobo ama kuro no school ba bia school for yusua de no ho na emnantie omoje womani ene school for ba ko na wi pa egu na nya wi kuma sabi ejana bia egu no na se enya ade kuma wo school dan no mu school dan nim wo se oba ye Facebook page nso a Agyenkwa FM Kumase 101.9 Agyenkwa FM Kumase 101.9 busia brada be school dan no a school dan ran kasakra won tia podada anya sa je jana bia hey Ghana yenti o sa kodi AGYENIM ba se ekoba sa no na se assemblyman ne school for ho no etisi abonten
na omo ye de chere kuruban said ye kwaso no ya de a eni enyan enti be na otwini no kasa ne dai teacher for ne school for mo sam person so de nya de a omo etimi akọ school efise omo ko hu se de ejana ni gu classroom ya de a eni enyan anam so amom tisi abonten ye demonstration kakra de chere kun se de kwaso ya de eni enyan ti de omo ye sa de no ya de a omu nyan na emwa ema adusua emfa no tuma pa enfla anam so ma assemblyman ekọ information center any education director ko yede de o se obi a o yesa bia ya so se wonyan na ntisa na mla so ni mu a o mani ni be family akwan so ani na hibi ade achi na se ono sabi o yesi abo ayi classroom no ade achi na nipa kwana sa akotete ebini ahodo bebre na se chichafo no board a mo kire mo fa no so no na mo de akosa so nyina any teacher stable nti no ade be kopie mu a any assembly member wodi ni dwuma wo ho ahwehwe komo e ma ni dane sa esemu we ade chere ni yetie for first school ntie asem ayura asem member oda eye sam person so any atwe komo ade fa ho mini abema my school no enyina ne say wo mu be school for this time no ahodu kromo ye be school for this time no wo be aheda de teachers office master office no wa ha no ade aye aneye a wo man ne for 3 times ati master no ne school fo a wo kroma na teacher fo ye nyina ye de dedeyo e fa krom ma wo ne say obi anya sa de ne bio edura nwumre nso ne ye announcement e ma wo ne say wo e be hu so ye sa de no ye chewe de we fa mara kwa so na ye wuku ya da ade chen ya wada eno mo ben ne ye no mo de srasra blackboard no so nyina ye ndo mo afa nkosi office wo mo de be ye blackboard no so nyina na say I ask him say a teacher ni betima business abe so chokum atro blackboard a ebini e wo so eno nti ena ma wo so mutimi nchira de yes I true so mutimi ma nchira de e wo blackboard ebini wo so ati free last week Thursday ne de obi ya no aba school ha let's go bisa go school office ena na chiri kura do mo de be tro blackboard so ena jira ma ye kuru school true ne say ya ma empanifo no mo what district assembly no asomate ama omu nyina de omu ni ayeden aba behwe ama se dia ye ne say ensiesie bia esefata de siesie e wo school ma ya hohoro ha ye mfa ze ya clean ha kama asiesie compound no anti se ne empanifo wa assembly education for no dey din sa wo say e beduru monday de ene ya teacher for no na kwanya bam ama nkura na sa ayeden a resume to classes na teacher for no so nya kwanya da be kire wo ade so anura MC amwawuku atmango beja south MC ye woda ha no wane ne panifo ba ya no de omuhunu ye no se epono na da school ya no empamanim ye nto woro nso mfa ho enti amwawuku agye ato no so assembly no mu se omu de apono ne empama e ba beto school dan ne nyina mu no matwa wall kese enso afa school ye ho na ye hunu se school no e wo bambo enti adwuma amwawuku ne panifo wa assembly enura wo ba ha ye behwe e ka ho asem eno no na nyese yaka ne kwa animanimu ya wo mu ba be hyase e de mpoma ne aporo na totum na wo de wall no so afa school no nyina ho ne ya penti na se school no aba be ye krabehe enti dwuma amwawuku ene assembly no ene mpanifo wo kuruma ye hye de gugu am no AGYENIM siwa yese ekobasi ana awofo ya mo ho aka twa mi se ho ne farming community won hwe pe abofan fast campaign se woko bechime se woko enkusupe enti we na so ne awofo kwa twa kubuza se akobasi no mo amoya awofo a mo wo fie wo ha be na de bre wo mo na awofo so e de wo mo sam atuwa se ya de a ha wo mo pa nti wo mo to asem perifo se de ekono ya de bone na de be kwa ntwe bia enche bia no mo kwa kwetwe ABCB de ko base no mo ofia e de ha e de ba entie se de awofo nso a wo mo so e wo kromo so e de ensem atudwa me nua de o ha bre kanga no mo gina fontrem esa na nipa kwa na disua nso akachi se o mo kwatwure se nipa no obetwa se wo ntwa ama school na ya basa na mo se toilet na o mo community ipa da sent me ko toilet okowi on the asra blackboard teachers for bo mu ntimi nkyira nkola na de no mu ade sa ko tie ha ya pa ti ye hiamwa ka ska enkanya se ya ka ska ona nkaja omo boa e besisi pono na mpuma no ma ya ka ye ni beje pa no mu yanko school enipa bonefo
I come person could be a year. I can in the ego school more. I know we are no one. I don't know one a trash school nice yes. No, because I walk me as I know moon yai. And to encourage her in a share, no, or way a day, or when I did check with a yet of one before. And on them was up in the go out, the cost up a board machine now. And the phone the teacher from the Bayano, Mama, Omu, and Muncha debut, and man Conny a day, and go school, to move to nephew. I got him by 1 month. Said a baya, and if I want a phone, gave a national. And so, I think once, you wouldn't put one phone, and my impending phone, and to an more, ever hey. John Mahayano, no one said, and I'm not someone for a day, or my, and see a woman say, Yamano, or what traffic, Ricky, and in the they say, how are you coming to say? And when it's is it at the Shabiano, at the channel, I'm on where I occasionally. Oh, and yes, I might say, a gentleman, my boy, said a bear, and one of it madden, as she idea. Yes, I don't be PM ever a young business, BI fence, and Hodra, and Mofra, or more hours, primary school and junior Hano. A idea, Sabi, when someone for foreigners, or more Aja, a Janabia, a good classroom teacher for so much so many channel Pentino. My mom of Fanny goes to Etifi. Young face here, Yami Adma, better was not say, a quantum, I'm a fellow echo, the ancestors of Etifia, and the whole entire Bama boy near T4. Our dear Costa, so many of them are ADUANABA. More Sako de private assistant, pay what you bring at AGYENIM, Busia. Suku died dear, whoop baby, you ya. A Jawanaya. Ah, no more back, Munia Babetinea. Eh? Just a yes, 101.9. Oh, young Kenyabi, young Kenyabi, Yajabo from Catoniamla, Yaba, Yabatua Sonia before SC and Kuna na Yabobo and someone also. He wants. What's the wedding is it? Oh, you butankasa. Walk Messi. Lufat na wajima where you? Hey, malaria drew Lufat. To my wedding where your hospital. Sister, where I imagine there. Few hours to my wedding. No Missy Semu whoma yeshepe. Linketa was Mikunia. My husband is sick. Hey, Jemo Tornado. Nabas annoying. What's the water tested positive for malaria? No, nothing to one for ambulance no one. Up ambulance. It's not a bicycle. Hey, no, nothing from Kakabo. No, kick crack. When you're wedding on me make up Nina. Sometimes nearest pharmacy. So one meji Lufat. Entrance pharmaceuticals for malaria druna. Inyo. No ye na wanter. Mukuno china nenadi. A brantepa. No kuniso. No pona waka you make kiss the bride. If you want to show day. No donna. Man no ye donne. Indeed, woman malaria and kawon to them. Lufat. A malaria drop test for malaria before treatment. FDA ashesa egede inkratoi ajatum se eye. Foligo capsules ni syrup your multivitamin fofra ejema mo fani benina iron zinc copper folic acid vitamin B6 nutrient shimuma Foligo brama oxygen na yetwiko yemuno eje dwumaye na honam no sunya hode a ehwehwe Foligo syrup de beda malt ne ewowo ni jema mofra Foligo blood building nutrients so won ne pama benifo oniketufo ni obi a wayare na hotono yankase FDA ahwehwe surgery nkwatu mu ajatum say ye Obiara ribisa neda me shiva on a payment and 101.9 alternate fatigue in a fever so on a pay me repisa me see oya alternate malaria nene mo general body pains but I'm free sick of alternate everything be alternate sick of in be the ultimate no alternate malaria fever no alternate ni mo fatigue in a headache no alternate Weja wuna mi yao, num alternate. Pastor na lawyer, num alternate. Presented for count, num alternate. Kaya yo you borrow them, num alternate. Mano mede, also num alternate. Yo, num alternate. Malaria fever, num alternate. Nimu fatigue in a headache, num alternate. Weja wuna mi yao, num alternate.
Pastor na lawyer, no alternate. Presented for count, no alternate. Kaya yo you follow them, no alternate. Mano mede, also no alternate. Yo. Rose, Frekit ran the video man, maybe Sasa, I have run on Sisana, assistant. Bra, Uswa Bremo, Tanya Mankuni, a Kawari Ebre, will you wait there so two and you had a pa? You did my children, Papa. I can't do this, but no wedding yet, Drusso. And I can Jacob relief tablets even now on Towentem. What to me on my wedding case? I don't know. Cold relief. Cold relief. Pepper sono kokoko. Etimi I want to take it. Uchimu yo dudu. And I know son you see, and answer Humasi. Cold relief. A berry relief will ama water on Temso. Cold relief. Semensiawa and come back now by when was some way jam wako. Our so don't know. Ubenya cold relief for pharmacy be a benwomu. At to Fongo to Binko Limited, Kumasi Sports Stadium Mechi, YF Brono so. Telephone 051 389 success. Cold relief. A relievement Tamso. Abuja na masisema twa ye ni ade adwadi nkrato aba high agenkwa 101.9 because say to me live away in Facebook page so agenkwa FM Kumasi 101.9 agenkwa FM Kumasi 101.9 YouTube aya agenkwa FM live YouTube agenkwa FM live bra ye Facebook page so like here no share no comment na unia ate wonka ewiase nya so ebete wonka na yemra watu say obi a watu ekọ ni fie na wadi motu na afa ni divider we wati ya kwa heavy amana yi raje nkwa efe ye Facebook page so there be video of the day there are dey ni hwe nipa say dey ni suban ni de boble pa etie onipo ye bibini na hwe say dey na brabo esi etie ye na ye hoda ye pensia. Love, they say, comes straight from the heart. Odopa Efria Kumum. Atinka Media Village presents a Hotel Valentine's Chocolate Day at the Takrady Mall on the 14th of February 2023 at exactly 6 p.m. Do you have that special someone you want to surprise or propose to? This is the time. Mention them for Woodofun on this Hotel Valentine's Chocolate Day. Na moba kodu wahona obeye dedo. Nenyi Woodofuna ana sunyemuwa. It takes two on the sobekodu waho. Contestants from your favorite Diasa show on Atinka TV. Rapping live band bochegu ma adafo ezi asaw ankasa adwomtofo ahoreba program yibi inti make it a date neshia yen Takrady Mall. Ahota Valentine's Chocolate Day powered by Ahota FM, Atinka FM, Agenkwa FM, Atinka TV and atinkaonline.com. Sponsors: Takrady Mall, Anaji Choice Mart, Rainbow Hotel, KFC, The Palms Hotel, Efwa Anwa Hotel, Caesars Inn, Yales Hotel, Dano Milk, Summers Event, Fruit Splash Natural Juice, Soba Pizza, At the Pashus, Joy Deco Rentals, and Dr. Amagashi Spiritual Herbal Center. Naval's Day, yeah. Ahota FM Bema. Why? For enquiries, call 0245 322 883 and 0242 772 367. Ahota Valentine's Chocolate Day. Ayodo. Eye ahosepe. Eye nijenkwa. Ahota 102.3. Yet so. Riding me man, it feel like the first time. Ahaya Agenkwa 101.9 Ebusia your Facebook page ni Agenkwa FM Kumasi 101.9 na manu gusu anameka asem bi na ye call breaki odasani awo tu afri ni dem odrob na ni no megumu no sa wode be fa motoka na no de esi moto achi da je bla Facebook so
Agyenkwa FM Kumasi 101.9 never hear ni pebipini ni suba na blabo a opeso de kwa heaven never hear waje kwan aboso wodrobu a esi moto echi asam na ahomete keke Africa we have a case to portion over see what hu bi o unia no otu na ni moto no de afa na wodrobu ene siachi na pan wadeko na minim kwan a wo fa so atwi moto no anso pampa wadeko na we no wonsuo wuo bibi ni je wonsuo wuo sa se ti sa jo nsem awa wasam kwa ni ye aha onse buroni bi agyan wo twa no wasa akwe mami ntwa no emse na adwenye aha agikwa onso wa podai kambe senior high school si anka Joseph awo pa no bra wo fo reform o mesua de general science business home economics ya shase ye gi addition for SHS 1 to 3 ye gi wo mum ye vacation classes the SHS addition for and a pre-SHS classes and my JHS and for so ye J and I see Gusua ye chere one more day or cheche for when you take watch what day coat ye pa day and as a boarding ubinya baby at na suya and where was examination center 83 Campbell Senior High School was yes you can 0599 26 72 77 0599 26 72 77 offer ye bejosom swift go and American for ediamawo abusu nye motoka bia na yefro tu pe motoka afro na wa hoto obambo awie mu die dia eye swift go so wo fie ebi ko ahododo ye mefa nkwa aso piti ye fa nkwa asole ye mefa nkwa adwuma ye nkwa fa obado free school fa no fia eye swift go obe download ye ya app no ubeko Play Store and also Apple Store. Now we download Swift Go app now. We have discount 40 to 100%. We Ghana for any idea. Ya no die o mabe amano ne for die we are no discount yako. Swift Go die Ghana for your dia. Fa hujim ebebo. 0302 905777 0302 905777 and I say 0501 64 76 00 offer ya ye be je wo so na ye no edi enkomo na ma men kan for Alhaji Sidibe emfamam wani hawo wani aye wisi asa di apa wani so wani adoko wani no prusuo eta di wani na boso seze kwa de ehunhu ade ekra ne sa ema wani buani hu ansa Alhaji Sidibe say bra ofenso na monzongo ofenso na monzongo udu wa baby ankremofo asonda wo no bisasa wo hwe Alhaji Sidibe obia be kirewo sa akoda sa panyi obekirewo na okwa enipa wabwa wo no mama nei wo no hu ade no enya aseketwa adanse amanfo odie etise de woni no ho hawo etie bia no Alhaji Sidibe ese bra ofenso na monzongo udu baby ankremofo asonda no no a ubisa no obia be kirewo eno da nchani a obeso otukwa wa ya emfa osika semunye wa wade yegu sunsum wodan obi no ba beda ya wade wa ye wa efro e o sunsum tuba honam femu a wade ye dia wade so ye oba so ye bema unya binye Alhaji Sidibe say udu ofenso na monzongo na ofre no beje so fred 0266 66 66 68 0266 66 66 68 na Alhaji Sidibe onyo so na wonhwe emwa wonu ne kwa emu a no pay yesinkonwa na yedom MPASUASO ti se dwumedi ebro ye stream live e wo ye Facebook page no Agyenkwa FM Kumasi 101.9 YouTube aye Agyenkwa FM live oba o like no wa share no wa comment na wiase nya atonka ewura no ma no pay ye no wonu edi dwuma mi wiase kodwo BOATENG okasa de ma MPP amekuo na akra watanse of atakasa de ma NDC amekuo na praise juma oye lecturer oye checheni ewo Amstead suapon no emu ono so beba be ken ho ewura no matena CD ma menko wo no chen mi musa wo no se fiempo etise mira BOATENG akra if you boko die aduma ne kutaye na muso nyankopon adom oni producers nyina ya hoye pa na o manan no mo ye nyankopon adom mo nyina hoye pa de nyankopon
Presla Benis Isaac Henry this is a mammy why you juma why are dear pa na mira atopay die and someone about to ja and yes in kunya ye bedi ho enkomom nansa na no na ye di nkomo bi wo ahojo a eno wo atwoma nwa bi ja south ahojo Roman Catholic school wo ho a ho ene nipa bi sabe mpaduasa enya ba ko nyemienu nyemiensa sabi wodidi no me da bia so so oba enu ya wonya ba bia nkoso school dem we are the biasasla blackboard ne achechefo konwane mira o ma be na sise ya chichi di ama ye hu wo je fansa wo bank school wo ho ba na ba ko school wo kra na chese de yese wo ko ye sa na we ka se bia the bank school nti wo ba abro na me chese wo je fansa wo bank school wo ho ko da na wo ho no bia anya wo ba wo je enti sabe mpre biasa adana ba de bia me ka sa asem boy se our minds say we are insane sao yeah adeɛ paa saa bia sɛ o man na sɛ me ani kɔ hɔ no sɛ si ya focus ye bibia akɔyɛ politics na anu achi no sɛ obiara ne bedi obedi nko a deɛ ɛkɔ around us I best say ye no yɛnhwɛ no nti no kɔ so mbɔ na ɛsɛ o man nti ɛhɔ ana ba akɔ aba sɛ de na wanya adagye a wɔka saa asɛm wi saa bia a lot of your radio stations in Pomon hwɛ be ya de so a ba be di o man nya okay no say saa de no mo friend say shit bomb nti ade e fe ne bomb de obi wa start sabio oto agyanan epete onya bomb a on dimi function o be share no because adwene na say e de be ne beba wotire say ba bia nkura etene sua de e ho no me hye da akọ yemi hu ye wie so amenyae o esa me de sra ho na de to school sabi nipa be pa na wote ho a se na adwene mu pa enkan no a wabodam san ko ye mfa ne nhemu ye de ne kwose ka na nke de kyen abone nan me ko na adwene nya adwuma me nipa bi asema wota ka wose many are my bread fear naked omo asabe abodam no doso bi na ro because omo ro mo ho de hu ya so abodam but sabe nipa abodam pa wo ma we mu doso papa ko hwe eno ma bi ne no ma ya odwene ho asa ade be ne be ni petrim se obeya sa de enya ba ko nyemienu nyemiensa say o de say one send na wo si kan say wo ba nko bio say teacher ni obe ho na waye obone o say na wo ku school ni bi first pampo na betene say akrab na ku school ye na di ye pam ono no nti ade chen ye no sole a say teacher ni na konya obekọ no waye bi na say teacher ni na bon be you say de ye nuan mo nom tra mo no wi no wonya daje anya ba bi enwuram ba bi say duan ko de say na nka menim so mudi no enwuram ne de say do mudi no school dem wadi no school dem wi no wa sheda paaye no wa ye wi no crowd de jano ne nkran ba mpo mo pagya what dey bi me sheda de ade abom ade so sankonya no ho de penti ho nyina ade cha no wa begina ba bi no wose o man ko school 1 week o mun ko school da enti o man no sa no mo we nyina say sa nipa we ni obi ese ye hwehwe ne pa because sa nipa obetime di nipa na wu obetime di kuro na wu because so otimi nya adaje pa se me ko jame nan na manya adaje ate de aye sa no ma we a e de ba adaje bi em no ni enwoni ade a wa ye wi na wa ye otan non di o se what the best school dem bo sa ko fu we na se hwe mo nanka abodamfo ba bi de abodamfo gu no ye do mo ko ni ma mo dwumaye because wonna masase we so no ni adwuma bi aye wonna masase we so ni adwuma bi a mi ra se ko dwo boaten waten kan ofa akora fie boko de nyame adom na mo bible mama nchia na menchia menu asset ene ye crew ni nyina menim se emre kakra ni ase ye hia ya chi na sabe dwumadie no ade ye kodi ba bi na memfa kwanya we so na mempa ye tiefu nyina acho se bia bibinti yentimi ni wo mu nhia ye ene de sabe mprediasa ya ba fie sa ti ya omu nyina
enye na omunye yawa wa true na menua me can say na me no kasa sia said last week and then na watch pepe could do juma bi e wo Roman here me moto a me de metena so ekoba nkrofo yafa moto no obi apeja moto no ko na peja moto a ya lock na ye bibia nkrofo yetimi apeja moto no ediko nti mesre sabi omo ne ye na neti community no ye ni mo omo pa sa o timi kan moto no eye haunji mid ofata na me ne mo kasei so what so nua bi a start to moto mono pa 2022 3315 GR 2022 obi apeja moto ndeko apeja moto no Roman asoda na nim kwa anya se bia tokuro bi ma na se nipa ni wo Roman sorry dan na nim kwa nipa se we no ade moto no eko ti mesre obia obehunu moto no bia no sebe on kaye na o ma yanchi ni pakro case ne wo Zongo police station sir kojo boaten asem wo ke maji atumi se o ma no we are insane ebi ne ye kan se atwoma Ngabieja South ahonjo kuro wo ho Roman school wo ho e ho no da se nyi save one de o be ne jenan ebia owi a sa tete dia fifa blackboard ni nkonwa e wo so ebi so ofa parking moto asi ho a o da se nyi se one de moto aya lock no moto aya lock wa peja de ko peja moto ne de ko oh na de ya nse empanyisi ni pa boniti wo memo bi aso ni bi sa hwese ahonju die na wocho ba konkran ko school da wo fa die ene sese amani dwuma die nyina enne kura me ba no nyame nku ache se tambia moto ni ntime hwede metam ene ye adwuma na mnim ha me ni minute am wo de be ye bibia me de be ye enti na me kotena ka numa ka ni anyama ntem ye ba so a go slow yesi ka bia se afei na madwuna ye me bebre ona mu say yes moto no so wo emfaso mesre pa ba bia na ntia koduru bia e braso so mo di moto no ba back e diti edwuma yedi na sade wo ka ahonjo de no ene enipa ba dodo na wo sade na menua na ka no ahonni mu ankasa ye nibi se ye ya ade hunu so wade am ye de e be ha menua bi e be tete menua bi nti me ne didi mi a enye me de no ene sa ahunnim na yera afri nipa mu enti enipa timi ya ade bi no abusa se obi a na dwene da ho pa ana aye we nye se wonim sa de wo ye no nso nyo onim pa sa de wo ye no nye eso obeye achi obi keke ubehwe sa nipa kro na ye kan the same classroom no watena wa ma obi agina nim wo akire na de da o yeah enkonwa no watena bi so pen eti ye ya ni se wan hwe ya ni babi ni wafase bi ne de nome e betu bi ko age bi wo watwumutan a abeye nome abeda ho yeah na so ani ama ho so no wan sere Nyankopon no wan fa nche wa na wo ma nananom na ebedi wo mnya ebedi wo machi ye no an se na amene se community wo de so wanya wi ni utra ma obi benum a ye community bia no wa ene ye ni enwira gato ho kone kono moy enu na ya na ye ka leadership a hwe ewom senye bibia na betumi etu ase baba bia na technology eduri eni kwan kura se yetimi ka che se ye wo base na police service ebeka se ye nim eni kwan se ye ka se ye wo base na security services beka se ye nim do mo nima ne 1 city 10 city 5 city ne kwa do matum ene 1 city no mo nyibiem the police MTT for security one ene obi wo charge office kura na wa ye MTT ni onye si kwan so a na okope bibia gunboto because of drivers adwuma nkasa was security for ne ye no ye community policing na ye de ba ye no purpose anti ye de ba ye community policing anye community sebe na community no niam bia ekoso bia obema information ne yetimi atu ase ene omunyina aye sikagege community police service anti ye besere okay ye besere Ghana police service omo service no omo ye no airtime yen kan kire omo yen kan to airtime
Omo deserve omani deserve better because bosumi so omani was school omani ni school betu omoka okay to omons nya adwuma edemfaso ebebre wo ma omunya adwuma edemfaso ebebre wo ma no ofa atana ya tene nka no yeso ni moto no so wa woni betwa so bia no na wa ma aposifo ben wo aso ate mira set boating ayaba yenhwe domestic debt exchange program ehun sense mu aba title the fa bond holders who say individual say pensioner na no onum koy maame fire kufu e di no ji mu bi akwa nsem bebrebe enakra no enti ya etiti chese Ghana mampani na nadan kwakufu wato nsafa enti ya etiti de na yanhwe nsensem ofiri ho a eba enyesenya ntiyese bia picketing no ebesa akoso ebio ifa ne yemfa asem wei emfa ase cheso ana eju omwa no so yehia ase yitu anamo na yekoye nimu ADUANABA akra ma memfa kwanya we su na menche watifo nyina na memo makwa abamra ajenko 101.9 so na menche chama odeno kwa pia we okay chama kuka na machia da ya chia mama usi ADUANABA so wachia no ADUANABA so wachia pa chairman so wachia pa enkomo ho a enkomo ho komo ho chairman komo ho na memfa kwa we so nchia the able vice president okay Dr. Mahmoud Bawome obi mechia no ADUANABA you know obaye inshare so a youth organizer and then we dina woda oh wow Clement. Wow ya brown tibia obono ho modern ye papa na botre ne said we organize the youth and say no election so research we youth network ba more sa na wunya sa babru bit say Clement said you see na vice imamo si adwuma na Clement baby obi amema wa woda panyame sha no mo mfie bebre nka mfie okay na o mo ho ban so mai ADUANABA na menchia chama jo card ne me am kasa menua Kennedy kwasi kankan ADUANABA akra domestic debt exchange program debt exchange program na sama yake me edin kan me bo finance minister abaso okay you say it's better late than never them say the way or yes or they say bond holders now you know ebe exchange ebe ka program now them say if it is a consultation now nkoso But recently, yeah, be 2-3 weeks ago now, been put me a joint press conference. No, my dear, to been put a joint statement now, but no, my dear, to it's just the vice president, the finance minister is doing something good somewhere. Now, picketing, yeah, you know, I'm picketing, yeah, papa, I'm picketing. Yeah, Bobby, now, yeah, the young show mushrooms, man. I don't know, be no, or better say. Wabra na group time I say we dey breast wabana na bibi bobo ma ADUANABA ya pa akwese wakwa wo so bosome nkono na wakwa no wanya oba and ya chen obi mpo onyem ya opon yi okay and guess one fa ya obi am na ense drubre bi kra so be aban bi time kra na pension na makra okay na makra na ma ya papa mu ya oma besumo man edo mo moja o mo ho den bibia so mo ye bia de boa masa abre me no me no yete ha bi omo contributions ni yete ha say ye beka ye ho abom no yeso ya gigi ska kakra bi ne de apɛ bond bi ato na se pension ne makra na ADUANABA ya de be okay e ho de yetimi ye de ho kakra enu mu na ya nyina hwɛ de yekoso ewiase nyina ADUANABA anya Ghana nko ana atoye ewiase nyina na saasemu yato amanse nyina na yesi program bia eno no bitimi ama economy no ya recover tentem enenti ABS kakra bia na aban tua na sama for bonds ne banks no ma bia ombo yen aban de nimbo ebewuram na wo de akosia wo se de be bitimi ayesa program no eno na se entiasiamba and so be fair you nuanum bi sore etia maame sofa yakufu the denti the chief justice former chief justice say okudi mu be me some of us
I'm for it. I don't know yeah no. Me home from so be home. I don't know what I say. Home from so be home say ba me the best. Say ebususu say especially Yera Gabi chese baby a no ni dible akwa duro say de nimu eduro sitia no ni kwa san kwode no ho no me bu ha me enko ne sa me nyini se Gabi kan sa me nyini unyini no ADUANABA nen sam no watie bi ADUANABA me nyini se oba kasa sa yeah say ne de bia newspaper report ba na ya bia twa sign news report sa eba na bia twa sign till me nyini so be kana sa because de be ne be yanwa say ana say de be ne yanwa say Madam Sophia Kufu ebe sympathize with the bondholders and as pensioners sabre aban de omo ne nsa kwa keka omo sika bi omo de toto nru no enso omo duru say na one ebi ompo wanya pension baby bia she say wanya adwuma bia saa de we ya na so de hwe na pension baby ebi mu ma wo university wanya adwuma bia saa no man ketenkete we ya na eba na omo de ya inti no so no omo kana no man kan ya me as you know you may know no Gloria Kufu oh hia says ka we mfa nya hwe because sabi so obi ka so says ka we nkwa na ba obetimi atena se a obi mpo ba ka so wa mobra okay what you say wa bobra but wa hu ne say sabi ne nuano mo a no mu nyina and when say fortunately so no sa omo ye sa de we nyina ye the president mates sao na so we ages na ono mu nyina the group mates na sa de I think the president will sympathize with them and for Gabi so obeba out say mama na idea no if I sympathize with them I have to sympathize with them because men are not be in the womb and I mean say me sika bi me dey to dey do a month okay e man na say week bi aduro bi auto say dey tena say kakra dey hwe ne nana no ne busua na say sika ne ma na say wo kopeketi ya na me mako gyina say nana Gabi sini kwa san ko basi ni mu kura no wa dey benti na ni kwa say basi ni mu onye Ghanaian wa Ghanaian ana more so no so wasum wa ban mu yes nim de ni suan wa ko no asa we ya sa say o toto ho ase uhu wa mu ana mo ye sa demonstration ya nya ne tie say trotro driver ye for say nkomode anumanje ensem wan ye ka fa sukuu no ho no trotro driver nkomode ne ni abele pa say sukuu de nya ne sa ya nya ne sa nti wona ni abele pa ti nkomode ya chawa no pay wono so ne youth ana ya ne yantwe youth no so meye ata akra start so say ya me oba me area why so say ya you group you can come in okay and sa omo no so omo enjoy more until you will always want to come with them and oh ya the bonea obi enye wo de omo yes omo mafrim okay and me dabai for nkra ne omo be ka kire okay wa hu as ya ntwe nkra ne ma times nkra ne nye ono ane pe no be we bia aduane bia yes akoto amana dinti no na wdom ti yem ye ne so nkra ne yem po ete wono okay na ADUANABA some of us sympathize with the bondholders ni assess said the finance minister na me ADUANABA so minimum say sabre ya won banks buy na banks ni bebre you know no mo person mo do ho baji but after so no mo tena ase mo te ase de mo person mo ye emme sa de oban no be si baby ese dis I think say no ma ekoso ma o hwa a lot of joint statements and free other institutions ni ade o mo nyina say they are going by what the finance minister is saying no I think say bebo finance minister abaso ni ye na wo achi ni ye jai say be ye kasetia kase twitwi edetia the bondholders because I think say who say basa momuye peeved and I say they will be definitely peeved because ADUANABA on na make say papa ne survivor nyina ko nyina de sa na bond na e pension na eba enye so obi sika bi o eno no say me de koto bonda se pension ne makra na e ho ne de minimum say bi every 6 months bi amenya kakra bi a betimi aso so me nura no ne ade Strategy say enti say be about do say woka kasa kire na the tennis and any compulsory so oh yeah the finance minister several times several occasions waka say enye compulsory say chenchena say aban o person obeka ho aban be for so age wa sre na o sre enti say e bia do Kufu say na aban na wo so say na aban na wo so enti ga bet mi aka che say sanka e bia NDC na wo so and a grave Kufu say dia and come back chance in the name of former. There are sometimes
saa de na ekoti o man nyina yen kana se de city koti o man nyina enim se ba bi o man ye duro no ene de ekoso wi ase nyina no. This is how to restructure the economy. Okay. And enimdefo nyina be kan kyerɛw ese de omo de aban na ye no yare papa. Okay. Enu ntina ama nimdefo finance omo finance kemu twitiri de ni ade vice president the finance minister na omo tena ase. They have understood say the finance minister no kre yamwa ne nyina yempagya o man no na ye na yese kasaba aban ana say timi kasama to adipa so ye betena se na nyese nka ye nti no ye dwi kwa na nka ye dan nti no ye beka se ti o man. I don't think say I say bia bond holders no omuti mu odene ene o man na kwa amutremu ene bia ye hia o mo wa na o mu fi o man Aduanaba se wanyini wa be sumo man pa na wanyini na se wote ho na se obi a wote bia bi di pa like what they say ya papa mu omko second word one ya at times hu omote bre mu pa mu na ekọ gina okwa no agi wiase nyina asi o enne bia aduane o de be hye nanim kura enwa mi dru ba bi na obi enu obi di nkomo na me to ade na mfa me ho de papa na ko pension ene wa be fi onu ani fi o ene one na yire ene na mate ho. Okay. Na papa de chese edu ahomache na yire no sua bible ye kwa itama de da wo ye no wontumi na nani abre pensioni ama be fi ma bre sa ena kakra me be da so a wo ma me na unim wo ko bode yire no so fo ama ne so won ka santre wo ba no ajasa pension house no ntremo bi that's ade be si bi na ho obagia just say wutim so why aggressive Aduanaba what's plan prepare ena kwa bitumi na bia fe na say adwumani bia katua fatan bible christ yan ense nipa no wabesuma na oman ne ntete na oman ne mremu no yes sa de we na say de man no no ankasa no enye say pension na mode man na mode mo sa akọ kase pension na mbo sika na abana no no ankasa yi says this is how I want to invest the money. Serebe ya de bia menye sika to edo. Sa ban opese odon sa ka kasa. Na me just the finance minister is doing it. Na mabo na baso pa no. Bebre na no. Adu amu akoche. Ebi ya ma finance minister adwuma na ye denana. Obi ho so onya enye compose. Me chese nsem we fifi eche ba de gabi no keken finance minister adwuma ba denana. Was one day kasadene. Yes. Who the realities here. This is now for you baby now can be beer. A press conference we issue press statement with one of the organizations. Now even the and the organization leader no can almost side of the press release. I was very happy. I said even precise can I buy so the debt estimate program no say even Sabans will be to Yamokran say economy collapse here, they will not know how to invest that money. And I think that they have to support the government decision, not abano. Yeah, it will recover the economy so that Omojumano Moyano Crano, Ebesa Arabampo. So a Casa training church and I see a church and I see a barber transfer Ubisika. I don't know about me, me simple and capriciation, but to Mushi, I mean, I was say, or man who change, family and got up this and to. Anyway, you move from force, so I may be a commodore. I don't think so. Maybe I'm a prince. But when they make us say, yeah, make me say, and you come to me crying and then I come to me. And minimum say, I'm come round at the Abiana. Okay, that is how we have to judge or not Yentimin side program. We now Yentimi and Queen. Yes, idea. The Oman corner. Mira say, could you boating and you think over? Mira, Yentio say. Mira Prinzima atase ma nko akra ho na musa nse fiempo eti say Dwanaba fiempo ko na mani na abre Dwanaba obeka ya ekobe busumi nsien mama so tie say ma sin ni mpon afi sa pepepe ti Dwanaba nse basi dia nsi ye no tu hwe de wi a mani abre no pe enye djuma ketwa enye easy cry. Ti ebaso da be ebaso 25 ya which is me ya abo Mr. Jimane say mekwa akosoa
adesiedie nim masa anya sika ye dikonya anya so ba man bo sia nya me kwa ko so adesua me so me dia me what is what's in nyamble ko na ba be su ya sia na wa se kire ba se adesiedie for na ba for mo me so wonim so mo gisika ana me se sika me na wanya de wa de adesiedie no ko no na me animu ko de anta wani bembe nyame se chere de wa pa me so am sick lecture emu wapa on set se akra de ebusembu okra na omeka se niska wo betimi aye de chance ebi ko be ye niska ne bom wo se bet bom enti AGYENIM ntia no page me nya pa me mesre otifo Ghana for 25th free baby echem ewo abrem achiase free achiase a na okoho. Okay. I hear chance in Brim. Okay. Hona nti from airport one about hona be 15 minutes drive no drew krum hono. Eni ejo sokra na she ejo so put me fa hokko park estate. Put me fa ho so ekosi dwapen kwan no nti na nti ekura mesre say eti from Benjamin na ombe pa mani so na for the first time easy cry so cry baby as we say with na say experience say the academy say the dog who ye nyina is kasem so bi wo mo bi de I know na certain person obedi atuno atiafia mo bi de ba bo ya no ne ehia wo de unipa bia no kura ama na botom ne ba mo so eno ne ya ko a be tudwa kura ya ba ko pe ko na ba me so ke wona yes o say ensa na o say momo me kwa iye bi na me te say ma me ba akwa nje mic no me pa chaw ensa ye nye ni momo mesra mo amuji momo no me pa chaw ensa da kan desi ya ka biska na kwaje ye je se momo me fa momo ne fa be se se bi o mo nye no ho no say me manage o ya o say so ni me number na ye ni momo yo ova yenti we wadaro ma say me kai ma menchi o na me fa kwanya we say na menchi and this ebusuan nyina enka yen papa Akufo-Addo ene ni team okay nyame ya adoma eye 13th NDC beko congress election akoyi efrabera eye me ya na so we hwe enipa na o mayi o manim so mu begina ne dia esi aye papa Akufo-Addo stand tall okay so we hwe an achievement in life, an achievement in government, because first time in Ghana history yenya 36 months senge degate as a finance minister, a BC da. Okay. Ne time nso na GDP grow highest my way same. Okay. Enti sa wo twap de Akufo-Addo mu ene abrabo a wono ankasa wabona. Me fi say NDC fo ye na dom na ye yi na se frabera na ye de Ghana shenin sa 8 years e beda nanim no. Obetimi apagya Ghana every baby e de akoduru baby so wo hwe developmental project be brain na NDC ye de yensa esi ya po say University of Ghana Hospital, Bank of Ghana Hospital ni nyina under the watch as finance minister and what this adwumadi ni nyina e de brain nti e besire e brain ne so a NDC etu anye ne esi anye fo no omonka yewura Akufo-Addo na omonfa frabership no emfema no se be no obenya 8 years period edia save o mine no because o hwe ba bia Ghana ase akoduna 4 years bia no ebetimi save o mine okay mesre na mekanisa so a we good but two ahene ase ahene for aye wasemwa tie o ye good hwe pe am arrangement ni mbo na o mine no parliament what you dey yi chama say this time round economic background thank you obi o economic background there Akufo-Addo straight nanka obi sha ba omia ya try nanka omumie no aye obi sha ba omia ya try lawyers ya try communicators ya try a brass say you run Ghana as a business na ye dey was it Dr. Kwame obi sha ba omia dey ono why out obi a wodi ba omia chi bia ni obi a odo Ghana what MPP for omunim kwabra ayina ka wose se wo koton ba umia se fra barrier pa e se wo di prekonam e kotena zongo na wo obi anto
obi ento emwa Enti omo do mo my candidate papa no mesia Kwabena Adofo na we say ya bona no wa say ampa because ba mi ade ya bona obi abeka say o so no waka aban no ho aban ne pro a wa pro nyina no we part of it okay so what you say Kwabena Adofo eno de ba mi asem kra de menka bi da enti oka convincing no wa wunim say ba mi am 1pp kakra mu benya dinti say obosu MC nti wan support kakra wan hwa na ya Jeffrey ni say yenim ni nyina minia mami nin kan na me mo ye mami Gloria Akufo first time in Ghana Israel obi wo MPP mu a watimi ya take bold decision na say ampa maban na wom decision aban ni take no enye na watimi anya kokodura bie na no akasa mami we enye nwonwon wo kai say yese Kwabena Adofo ya ne bank ene UT bank wo mugu no mami ya as attorney general e ka kire state ni say e kwan ya wo mo de papa na fa so no ene papa Kosindium e fa so no ye kwan a emremu no se papa ni sorry a on survive okay enti sa report no mpo na papa Kosindium di ko US a e ma odi nkunim e wo man Ghana so concern ne bank ne niema o man ne de ne sato so no enti wo kudim se maame no wo ye nationalistic okay rather than paternalistic Saminu said we anything MPP na ko bega say ento ba umia sabin preduasa enti adia maame na ye no mami ninka amo na baso se wa kire do on se ye wo enwum bi patriotic song bi ye ka se eduru me ne won so before say ye beka say eduru say ye nananum aye bia ko nananum adinkai aye wo mu dio enti say ye wo bire bia eye sacrificial ade de ma wo man we ya eye youth no aba no enye pensioners ade aban we sabi won winin konkan no won hunu no pensioners no omo de omo be sacrifice wo omo de enti so wo bia e wo say aduru ne so say wo no so ye bi de to aso a e ka ye meme ne ministers ne deputy ministers no CEO so no wo mu na wo say nko omo sacrifice that's a kasankrofo no 30% na ukasa watie no nanka a reflect ewo budget ayede ko office of the presidency because oka chem say we ministers yato mo budget so na so budget a ko office of the presidency no e do so sin the previous one na tia yete so no emfaso be na wo so e de be na chese yate so I was say a reflecting nanka budget na e ko no say na ye 2000 ye hunu say about 1007 ne hunu say ampa 30 BF we so there 2000 I increase to 3500 also say makate me nkro enye no kre say sia me no ka say one say ministers no ya secretary ba ko aka ho ADUANABA so ya we minister of local government in charge of the office of the president and ye di obia mo akoshewo me wan so dan potwe ye minister of local government and integration de ben no ye pretty in office of the president e dia sama ade na nipa nyina ka se anwochire na abanti ye nkate ye coat according to your size no ana ye cloth no we de ye secretary ministry ni bi agum enti aban no ye aban bia wonye na dwene se de nipa ka menua se te ka no ka se enye by force but abani the best ne manfo kon pensioner voice out sorry ye anu omu bie wo ma no ana ma abani ye krokro da John says wo tie wo mu enye no kre o the best ye come by force either you like it or not enti ye besire se sacrificial work bi wo ho na se enipa bi wo ho a e wo so mo sacrifice ya enye pensioners ADUANA imagine say wo papa wo nana say wo bia watifi adui na nyame aye wadom fie nyini wo ho na wo papa wo nana ye adwuma na ne wo be 90 wo be 80 na enne ne pension adie kakra eba no na mudi bi so kura to aduru ama no na ban be ka cho say 15 years 5 years sa sika no emma bie medimensa to so to extend say a whole minister to me ka say oh na say 15 years ne so na say we ni wokra wu a wo mabeje ana wo nana no beje an insult sabin prendua sa
obia aye ne budget sa aban no wo plane no aye ne budget no aka say butaye we bond we ya me aban no maye no adwuma we ni na me pese me de ye enti by the 3-4 years no we na me pese me achieve obia wato bond bia no wonim de bond ne de ma no ene de wo pese wo de ye enti nisika potene ne da ho kakra na eba no ana odidi ho ebi say ye wo pension babies wo yeah obi wo ho a eno no de hwe na kwara ni school ebi wo SS ebi university ebi wo nursing hwe ene aho kira aba wo mayim aduane kura to no enafom and say wo deprive nipa ne say opportunity kakra wo na say sika yi a wo de beto bondi say you de koye kuya kura na nke so be ba faso ama no me wan so mo ka che say nam 1 ene ne nkrofo pelam wo mu ye criminals wo mu ti mo aden DKM na aban bondo de eye save o man ka san kire ye nti ye de na aban bondo a eye 100% save a and aban beba aban be ko da so wo de ma emfa woni the government and a particular power eye wo man no na enne saa de na eye save no enne de ono ne ho akoka ekurase ne DKM ade aban yiye enso so ye ben ne da woni nam wan tem enso so ye ben ene da woni nam wan tem azana yesi nam wan be ye nti ye di ambulance ni ayi ko chi no se nam wan woni obi ensi nkonwa beta ban die aban no obi si nkonwa oh se no no bi so oni obi si nkonwa o ye se nturo ni se obi ansori aban na ntekidi teaching ene obi ansori anka se debi de odi ye fa no nye de kwan no no a so wafom wasamba nchi thank you namwa say namwa no ya ma opportunity tie adia enye no menua maye nsoso so oman no de eye bagakuo namwa de one ne management ketua bi fia bi tisa no manu mu by oman ne de eye bagakuo to say ye work council of state a omo ye nim defo o mabobra nti se sankrofo we take decision bi na wasam konsa mra na je se wo ban no hyankrofo bi a ene da so ni wo mu nsa hwe assemble near dance ya nana se utwa ho bi na de ya dance ana won se yesi wo ni panyin mpo a ukono obi tu ne bafo a enti ensen na ho eda ho ne se nam 1 ana DKM etake decision we ana de wo mu company koduru sei ana wo aban no wo gina so agugugu a lot of banks sisi a bankruptcy ya wo di gu other banks no ebeye no consolidated bank no and so ye be na daddy aban we wu ye they say we come more than bankruptcy sin wo mo ana meboa what collapse wo man bi bia to a sense say and that's when ni ho enu so na ugina so a odi gu capital bank o enu na adi gina so a heritage bank o ka kire heritage bank say wono de woni aban wo manso eti so o ma ni nya sika wo banks mu a wo beba no woni aban abetwe manso anya sika enu nti wo ma ne lances kra no de operate bank ene wugu no ene hwe bebia wa peja wo man no afiri akobɔ ne feyi ase Akufo-Addo ene ne finance minister na menua set to na wuti wo onfer wo presi finance minister wa one piece se wa bon yempamo no Akufo-Addo si da bi akonwa na yete so no ya ye ho fia gum ya sori amanfo bemu ya 20 yempamo no oti ye presi do ese munyina mu yenkrofo bia mu no wo man no ka mu kono man na bo in the name of politics nti because se been previous nipa once sound antia untimi nko wanim yentena fa ko sabi emmobna edurumre bia was all move nti David Abraham Yakob ka che sorry free wo fie tu anamo odoka de no anim ba bia oko banya me pia ne tikọ ma o sorry free ba bia wo because durumre bi na so one sorry amufu a untimi improve ewo wa bribe nti ye besere aban no de okay baby odo o man na duro na eye se Akufo-Addo wa hunim ne atenka se ne finance minister kra no o man no Akufo-Addo ne ba wumi ano kra no o so ko resign no mu save the Ghana image nti na make say mesire menua no man disifo yento aba makwabenadofo na kwabenadofo mewura ne wo man no ti say business enfan save wo man no because baby o man na koduro ne de ye hia wajefuo bi ti se kwabenadofo ye hia wajefuo bi ti se Dr. Kwabenadofo of Atan Waten ka me komi regima ho na yentie no agra ADUANABA yentie we yeah this domestic debt exchange program
Adwanaba me de minjin tumne engine to machina. Oh, me rather dache. If we say you see from my background in business kakra me wono. The moment I obey sape uma confidence I want my muko. Number one. There are so many ways a bit ma boama Ghana isika sema kosro. So many ways Ghana ba. Sa I been the me cheche bi. But person me di free baby na me go drew baby. Ghana ma hwade bi. Hwe ye Ghana ha ye wo yon. Se ya hwe ye na se ye nto na ma obi a ye Ghana ha enko ye nim da. And Ghana me kan si sudwa say domestic exchange program IMF Emma Ghana ye nya recovery da me kan wa ha Ghana ba he obakaya boba money business issue ba tax issue ba me tra ha kan me ma so many suggestions later me suggestions so mo fa you to me say can say if government will listen to some of us this domestic exchange program no omuntu because Ghana will be the first African country to do that. Ghana will be the first 54 countries ye part of the African countries no. Ghana will be the first country yes adie no. If you say kra no he wo hwe mu kra na Adwanaba e kru be amama be for pen yes adie no. Sri Lanka ka ho, Greece e ka ho, Jamaica ka ho. Some countries see if you omo yes had domestic debt exchange kra na Adwanaba they didn't take that initiative for Ghana ye pese ye no. In fact Sri Lanka they were always looking at almost foreign exchange, like because where again about how can you tell me say you Ghana how you we you use CD by a foreign exchange they can sign bond in dollars. Okay. Now say dollar also depreciation by then beba. You just come more because you change the city more never put dollar now you general Europe no. And then yen share international market. Now you look at now, and Adwanaba, let me tell you, every developed country, yefa Malaysia, yefa Singapore, yefa Japan. When you say do baby no, Japan no, do baby now omo bank, it was casting a crew nangasa. Wow. Because Adwanaba, I dare ma or maybe developing the locals, not the foreign. If the MVP is thinking, say IMF ebeba, this exchange program, ebeba Ghana Adwanaba, it will never. It is even going to be rest. And I'm giving you an example. You have an insurance company just here. Go and ask them. Most of them, no, Adwanaba, among the premiums, every member so. Among invested premiums, you be in these bonds. Okay. Or say, man, 0% coupon rate for the next year by 2017, no man, 10%. Adwanaba, says Kano. I mean, no chairman for premiums. And then number one. Number two, they will suck stars. And Ghana hano Adwanaba nipa adie magana yen skapa baako income tax. Income tax just say income bia nipa we company we ankrakre e fa so wunya no na Ghana ya tabre kakra na dia ma oman no. And it says we say we go we say untwia we exchange program na we postpone. Okay. This domestic idea, so they can say education for me, me have opinion because the savings like Ghana, the savings card, savings card. Okay. Now what's how they are doing to save and the moment economy depends on our financial institutions will be working. How can you tell me say Ghana what's this car as a mine? How much money that I am for your money? Oh my, only $3 billion, yes sir. Yeah. Now say $3 billion. Oh Bank of Ghana now they brought more money. You know what you mean? The $5 billion set with the air bank reconstruction. With the air yama nipa omusika that bank no ye that restructuring between 2017 and 2019. It tells you that Adwanaba, if you don't take care as a Maya, you will collapse this country. And Mesre. As I want some new to as a whom be say. Adwanaba. Yes, this one, Obesia, Mediana, I like
science and data. We are using the data. Data now available us, available to us, and anytime we are about to piece of initiative, you can. And I see, say, hey, or my baby, who say, baby, what do know? After 8 years, no baby, on fire, my no, they say 1 year, any year, because men so big to me, make a chance say, and you won't share the foreign one. You try your bones, foreign investors are saying, you make sure say, okay, now, the year is the case, say, open sign bond or my man, I got your bond one, yes, and in city. And you know about, let's gonna have a 10-year plan, say, your boy sites, your gold, your cocoa, your steel, your natural gas, a plan. And you know about, every year we can get more than $500 billion in this nation. And you know about, we can get more than even $500 billion. So if you tell me, if you bond here, you know about, I say, bond here, may say Akufo-Addo 10 buying so the ministers so by 10 to 15 ministers are. That money can even be more than that bond now. So let me tell you, tell one, a great minister. Okay, what typical example you have? A more typical example. You are in your bar address for. A too cry for all these years. You won't tell me that gender ministry goes on. Oh, yeah, they can't. Mammy, Mammy, Abranda Pow. Into a head, oh, yeah. It is not a year to make some of the ministries. So to me, it means that some of the ministries you can manage it and reduce the kind of money you spend outside the government. Say if you want to move, maybe a good minister call you. Say also person you find better. And I now who can buy no most economy in here. Who's also a payment dignity? Make sure one I know women so yeah, I said, what you can't afford to grow a job. Who can buy you? Was my resign? Why resign? Always I said, always I call you. Always as a great Mr. Net say. Always as a trade Mr. Net say. Was maybe I mean, sometimes you see, again about it means that Ghana must be a deal one fail, will be a deal one fail. So what I say, because woman, all free, baby, I will never to say, oh, can and did you walk a man one? Sir, I did not more minor 2 pounds. I don't know when you say again about. Isn't it taste like a Cassana, a month for a headache? A critique say, Ebia, ye be here. You might get about no make a channel. Or by your juices, and the cigar of my cousin, say, I am a fire. Exchange, domestic exchange, a year, it will never have the country unless the country have a plan. You better the rear, you go. Your boss site, your steel, and you about hey, your cement, and you about your natural gases. What did you bet money? And you about how can you tell me say a crew high about 70% of our industrialization here in Ghana are foreigners. And you about I dare say if it be repatriation, we don't have any law, we don't have any system. These are the time when the government and the trade ministry and the finance ministry should sit down with these people. Say, this is the time I will do. What person we invest in for your money more? Say that bit with their call out, and I say that bit with their but you don't have anything. And I'm telling you, Jonathan, say you go to Maximum says here, not his car, ShopRite for just a day. All this money are repatriated. Jonathan, we have foreign banks. All the money is repatriated. We have companies are cement. We have companies are, and then if you sort, companies are Magdan. Go and ask Magdan the money that he's getting from sorts. Do we have laws that guide the sorts? Let's revise this our free zone. And you be a company one more. We be tax free of this. And now be a company let's revise all these laws. And then and recovery. Not we say a domestic debt exchange. For what? Opiako pension, depending on this amount of money to be able to survive it. Or say, just postpone any payment. How would the person survive? And so like I say, exchange rate, you should look at the percentage. You should come and tell us, okay, you 15%.
You need to be 15%. The economy, the percent you recover. And I'm telling you, Jonathan, we all have to sacrifice. But if you sacrifice, not to scrap everything upright. Okay. No. Maybe 50%. 101.9. 10%. And then they call 9%. They cannot. You never know. But sadly, you never know. You never know. In the next 3-4 years. That one is laudable. But to tell me, say, oh, mom is 0% 2023. Now, oh, mom is 5%. No, Jonathan, no, that is not the way we should go. Let's sit down with these pensioners, these bondholders, and we'll be our individuals, any companies who say, we have put into a time where we all want to recover from the economy. So if it's 15%, that it will give it to you, about 10%. Okay. Now you're postponing, I'll move on. Now you're call. And you say about what we are going, we can give solutions to help the country. But what happens is that when you give the solution, they don't listen to us. No. Who's it from? No, Gabi. Someone who can say, my mess fire Akufo-Addo be baby or Drew Nuka and what they don't want to say no many as what didn't we will be. I'm telling you, what's a buffana? A buffo and the Gabi so was set pensioners in a buffana. You talk professors, you now demonstration in you. You this week ending, you see. Now you talk. You talk. I mean, I'm not talking for them. I'm talking as individual. Okay. But I'm telling you, people that is even more than a chief justice, a retired justice is not the home regime. Oh, sir. Oh, now I raised President Mahama John Nibi. He is a former president. Do you think President Akufo is happy about this debt exchange program? Okay, sir. Yeah. So, sir, do you think he is happy? So, can you happy and release the president say yes, Mr. Ghana for Ghana for and Jintu Nenyewi. Ono as a former president is part of. It's a kind of bonding. So sometimes we kind of correct. Me, let's follow the way of Sri Lanka. You consider the foreign exchange. You look at the foreign now. You talk bonds. Yeah. And you negotiate at a rate, because now when you look at dollar to Ghana city, AGYENIM 101.9. You say they are around 12 cities. Yeah. So what Sri Lanka for them say, okay, you rate of currency, maybe the rate of the dollar. Say a 12 to maybe a year. I'm agreement say a chair if there are 5 cities per dollar. Okay. Okay. Say for example, you will come here, you will research the government. Government be able to say. Instead of the current rate of 12 cedis per dollar, make sure 8 cedis. Okay. It's a bit near that way. Say, if we are all our European bond, any Asian bond, but just say, okay, you know, say if we are something like 8 cedis and 9 cedis. Okay. Instead of saying the current Asian rate now. Because you can say you see the current exchange rate now, and the time here just had Euro bond, no, maybe the current the exchange rate to Ghana city to the data was around there 4 cities. But not now, I appreciate it. So we bring a law that say exchange rate now, instead of that European now, if you could say law that's all that you pay in city, and do you know what will happen? We don't even need to go to IMF. Okay. We don't even need to do this domestic exchange program. If Ghana is serious as a country, our development plan are you and then you follow cocoa alone. It will cut this IMF thing. Okay. Mira, Prince Jima, and I attend can uti ajinkwa 101.9 MPASUASO to say medie yana hunya bo afonkato na yemra yepa yebetwaso. He wants. What's the wedding is it? Oh, you butankasa. Messi, Lufat na wajima where you? Hey, malaria drew Lufat. To my wedding where your hospital. Sister, where I imagine there. Few hours to my wedding. Na Monsieur Semu huma yeshepe. Linketa was mikuni. My husband is sick. Hey, Jemo Tornado. Na bazi no yen. What's the water tested positive for malaria? No, na been to one for ambulance na one. Up ambulance. It's not a bicycle. 101.9. No, kick. Menyeme wedding gonna me make up nina. Sometimes. That's right. Nearest pharmacy. So one meji Lufat. Entrance pharmaceuticals for one malaria drina. Inyo. No ye na. One chair. Mukuno china nenadri. A brand pa. No kuniso. No pona waka that you may kiss the bride. If you want to show day. No, donna. Man, no, you don't. Malaria and to them. Lufat.
malaria drop test for malaria before treatment. FDA ahwehwe sa egedie nkratoyi ajatum se eye. Abi national lande afeya beja cash na bedwa afi na madwuma no be koso ankasa bema na wo inflation achini fa botom se potos no anyway ni age saro ade wo lo to bia na masa choko ya uhia sisia ne Abi national unia abi dien ani eye Abi national sika krabia foforo wode oboso obia hwe wo mo won hyehyeye papa ebeso wo ha nyina no na botre wo boni ahohare a wode adwuma no masa wani beji keke enti even me wo Abi national for yi omo we adum kejeti haya woni ajakum dan na dinhwe ani mu chale na odi mrika kwa he only me how do you know my problem enti ko Abi national krabata bia ben wonne na hunu sika krabia musumpa se wo nsembise bia frɛnse sia e 0322 002 922 Abi national basum giesafo e wo sika kra mu Eyo wadi yayo mimudi ebo ne be kunu enku sei enye me kunu nka no pe me shawo damage bi papa ofo be si ha manu bi enkoda nyina num bi ame we nyina woda so bo wa so odinti we say that into Tobinco Pharmaceuticals cough syrup power dia bay into one thing ya wo cough baby enkoda ntoto fewa ebro wo mo ebra wo bo wa na cough child na so de enkoda enyu no ebro wo mo wo mbu ahyeso wo mu asie etu asie kura na Akufo-Addo de empanifo de no na Akufo family wo padudu etu akoto Tobinco Pharmaceuticals cough nans na wo hu antowo a ko hu doctor cough syrup sadia meri adi ho dance ye die masum se FDA say jidin kwatu mu ajatum say ye anti pharmacist me fiefo nyina tipa wom na nsonsono ye wom kakra ne se me yiri tipa ye no kata ne hwene nyina asisi me ba no nso ho na mre waye se boho na me die asmani tutu agufom e dia soro ben bia be ja me so a e dwa me ga na wonhwe me fie die ho odino na me yiri nso fie die e yedutwam nti we se emfiri fia would free baby idea? Nanny a drop. David, Ora, Tipaya dear, Wabajuma Musa pharmacist no. Mehubia. Ain't it to wasi? Or wife Tipaya Naza Kataka home. Good, and no obey here. Entramor D. And I was so Benedipayan so Amana Yembre. Okay, and no obey here. Entramol and Casa. I don't see a job. All right, that is tension, headache, or migraine. Okay. We'll be here. Entramol plus. With the na no fear for no said the matrama will not pepe. Entramo D, ni entramo plus no. Enyagro, e tuti payasi de kude. Nji is a ubet na ho. Na etia power there. Ene wa wasa. FBI hwe say dwedie nkra to agya tum say ye. Afisi say na me na me seri. Bema, na de one pound and nsu adware wo say. Menuaba, me nkosu sen. Acquire contractors binum edeme afaso no. Omay mo from bisika nyina. Ebe de ne nkoja nisu. Ene de e ba ne construction worker. Eduma ko ba ko pe eye MCell Construction Services. Wonu mo na betimi aboawo ema odan no. Wetimi asini kama. Sa wato asase na wo pesaveya. A wo betimi ahwe susu asase na fe wasan age ho nkata asem nyina ma wa. Eye MCell. Ebia na wasidan ne dada. Na wo pe plumber so betimi aye wonsuo samo toilet ama wa. Ni nyina fadan MCell. Afa kitchen no ye besisi ne kama de ama electrical works ni nyina ye jemu. E de ama MCell. Afa MCell Construction besan ahwe wonu mu a omodan ensuo ama hu adwiridwiri ni nyina nso e de ama mo. Ebia na nkrankra anase hotel edwumako ahodo a mo pese wonu mu ye renovation mamo no. Akonya wo hosa. Edan no fina hyase kosi na wiye de eye MCell Construction Services. And I was wo de dan won. Ekua wo kasa asem we say atwe me de. Na twe se omudi ni krampa. We de atwe mo echi akwan. Hwehwe wo echi akwan waso ye kase no ewo Wuniba na Nanom School Junction ewo nkran kwan so. Sanso e na abehu won Watakrade, Cape Coast, Kumase, Accra, La Paz, Akoteman. E na fei Achem Akroso. Obetimi ni won edi nkomo ewo 024-484-3480. E na fei 054-157-8297. E na 020-228-2888. MCell Construction, we build your dream into reality. Love
Love, they say, comes straight from the heart. Odopa Efria Kumum. Atinka Media Village presents Ahota Valentine's Chocolate Day at the Takrady Mall on the 14th of February 2023 at exactly 6 p.m. Do you have that special someone you want to surprise or propose to? This is the time. Mention them for Woodofun on this Ahota Valentine's Chocolate Day. Na moba kodu wahona obeye dedo. Nenyi Woodofuna ana sunyemuwa. It takes two on the sobe kodu waho. Contestants from your favorite Diasa show on Atinka TV. Rapping live band bochegu ma adafo ezi asaw ankasa adwomtofo ahoreba program yibi inti make it a date neshia yen Takrady Mall. Ahota Valentine's Chocolate Day powered by Ahota FM, Atinka FM, Ajenkwa FM, Atinka TV and atinkaonline.com. Sponsors: Takrady Mall, Anaji Choice Mart, Rainbow Hotel, KFC, The Palms Hotel, Efwa Anua Hotel, Caesars Inn, Yales Hotel, Dano Milk, Summers Event, Fruit Splash Natural Juice, Soba Pizza, at the Shoes, Joy Deco Rentals, and Dr. Amagashi Spiritual Herbal Center. Naval's Day, yeah. Ahota FM Bema. Why? For enquiries, call 0245 322 883 Anna 0242 772 367. Ahota Valentine's Chocolate Day. Ayod. Eye ahosepe eye nijenkwa. Ahota 102.3. Yet so. Riding me man, it feel like the first time. Abuja damasi sema chwe aje dwedi krato abahaya ajenkwa 101.9 Mira set yanhwe Nana Danko Akufo-Addo ene CEOs ne board chairs ya one state owned enterprise muno HD Asia na otu omofo se baby aka na ejia no ejia mrabofo achi obowie ya wokan atom baby ejia na etropa tu ya wo be wo ye adwuma no excuses ebia na nene wuntimi adwuma na ekwa na da ho no pie ne ko na omo so de wo gidi wo mu se expertise ni wo ho abuka so mu ye adwuma no adwuma no mbe ni ye yenwe futu a na don Akufo-Addo edema CEO so no boards wo state owned enterprises mu ombafa no mo de be ye adwuma ede na do hwehwe free one more this time round na then na afei no tu omofo se on pay excuses ne nkutu mete untumi a ekwa na da no na esie yes ya no waka ho asem aduanaba mamemfa ofata awasa wo bowe asam ne wasem me bo numujo eno abebo wa yeah ba baba o bi se menchia wo ta ho wato otie opa meje no so pa na menena nkohia wo Christian service cry na menmiso we ne musa obo ho nkomo sa ye fe na efum wa cafe na okay ai wow sister ai no kwe sisi ya no test me some country so otie meje no so pa ba menene nyina so ye the same course sa ho menene nyina na ye the same course ewo as a communication communication be kakra Ghana Jesus is aguayo ya be ne de so bia enti ye HOD ai Mr. Adade HOD baby a obi a chia o ne Richmond so bia go school why communication we communication now when you are say we are Amsterdam we communication yani ayebako akọ entrepreneurship business ya kwa wo mu fie o minim de nti a ye free ho ba na besesa and say even to do first in news best information wrong because when you get the information as a communicator you have to sit down
now why your research no one say na obekan no kra na senya no kre but we always put things out as a communicator near saba out near very do that is not a good communicator. A good communicator biano if you don't know you don't know. Just research at times no obetimi ne wonu mu bi mai de be ehia no ma 101.9 out ntem biano wasa me baba out ntine some of us na we admire obi to say kwaku ba komo what you say sometimes Mr. Kumsimo with your talking point and with your motives and some of they have the fact among comma and my metrian side people are be actual. Okay. In communication, I'm saying about because of politics now, be medical running. Okay. Then you have to go trend the lane. Yeah. Or meaning some side of them, I know much okay. Christian service. So, I mean, still, make it is match up. ADUANABA. Ketwa bi F5 someone na Mr. Jima eka. Mr. Jima. Ye nyina na o man na dru ba bia ye say baby o man na dru e modern said the topic here ye be koso ya president ipoke obi anim de asi o man nim ana obi aso nim say me metran kan che say o man no ye ho toye ye ho atoye nemum aban na tena se ehu say ekwan we ni nyina ye nyina nsomo ni nipa said no of attack ni nsomo ya wabetena ya wo shibim kutu pase mo mfo mu oh ba will you call them to come and support your government? I think say do baby am say man baby e ko ni nyina enyina ye na se ye nyina ehu say fa ha ne beboa ya ye mfa ni ewia ni etu yeso ye ho fo say we are as politicians our lifestyle no eno boa ma nipa ne so opese ode ne ho hyemu no okay ode no ba be hyema boa am ye nyina apege o man na I think that's the way we should go. Okay. So domestic exchange program here bond holders individual bond holders ekopekete wo ahoyi utie glory Akufo ayina oka obi ekura no say if they have an issue they should go back to their banks because aban no we see you can exempt yourself from it anya wo such in channel so we see can already be kan ho ne de kwai page o man no o de wo se wa bo brawe ye nyina timase we sympathize with them so we see can even a daho 101.9 you can exempt yourself from the program now aban omo so omo do ho be shemu a ebi mu a omo do omo the banks individuals ni bi mpo asensan okay omo do omo ashem now I can see a lot of them so omo say share individuals no ma sign crime so omo nkotwe omo ho free okay na ebe emboa omo I think say ye nyina na yesi achechero omo na dia we shouldn't do things ebe ma oman no so paradise oman no oman abokra no ye nyina ye nsom ye mpege oman no ensi ho because that time ye freebies bi ba ye nyina yes kakra on ADUANABA kakra on president asamo kai I think that it's in the right direction mebo president abaso o man panyine de se dru ba bi na se wo hwe de oman na ekọ una chief in command oman mu de una oman bi bia ni secret ni bi bia sha wonsem ti se hwe ase ya wo hu ejina ho a wo hu enkoye se obi a ono de na re cheche se ma obeka se wawe na manaka dompe ana dompe no nim de kwan e befa so e de na mbeteta ho nene de o se na mata ho se nam ne kofa firi hin yensa amfa ma no sa mawe no we de wa mo man na hu se sebe yesese wo sen wa we yefno ye wo ya na wa feel sen ye hu se o yare enti o pese o man ni nyina hu ba bi gina na now no afutuo bi o ho bia na na wo de ma wo so that o man ni nyina no ye besom ni apija o man ni duru baby president Akufo be ka che se no ni abem enti no o ka nsem bia oba abem no sanka no ni manko wanka enti obebo o man se nyina ye mia ye be otim okay na ye fan fight ampe duru baby no kremu no ansa na president Akufo obi free son sanya sebe atora na enuan mo opposition can that time the good so and the almost say yeah president Akufo the best president ever Ghana nya sata 101.9 esa even Jubilee House news we no kra we siama na busuafo okay say Jubilee House no we siama na busuafo nto mbo mbeje kra de aye nkoko bu mbenye nkoko wu se wi eche na nkoko na tim okay ye nkoko ekotenem ampa so no mo ye nkoko nyuma so what I say enti we the president ne pese ye tia sasa
ADUANABA oman ye nyina yi ohwe no ma yekoso nyina now America of all nations and last week so where they have a regular bank limit debt limit I say America of all nations so that's the crisis of Mokum South Africa other European countries ye nyina no we are seeing nyina hu baby a ye nyina ye gina and so what o man mu na so ye president na de o say I say unhu de ekoso and never so unko dwomnentia no who see from the no man penyika say we are obey excuses obey kokwasa na sefo a obe show where's it no obetimi anya da boss no na what dey show exit anu na ma yehu the leadership say wo ka na odi aye odi ose aye oyo megidi say o man penyi emini de no wo ka kire o mo na anka wa anka no outside ka obetimi aka no kokuo ma kire o mo say I don't know monko yemra na wo de ba na wo ba na say BBC CC amepam nemo pese o man ni nyina hu say now no he means business or catch rom ne dru ho ADUANABA me ne o mi no as media na mo ye the third fourth no mo beba abebusa say president nya wa na aka say na ha ne ye hwe ne see what did na fa o say nya wo yo that time ne nyina be wanya about there ebedru ne nyina ba be kan bi okay I think say it is in order say president be say ade ne be wona na so ne aka che ne say ya ka che nyankopon so omwa na o man ni nyina so ye mwa ba bi adru no enye say afi ne ye be so je egu mo bi ani ho 101.9 obeba be petrol so yate yesu jemu abema kani agina so even in our crisis ye be bo na we run up ba bi obi a tia no bo na so with all these current situations we are say energy crisis na you can agina so you can agina so this no me ekoso nyina you say kodwo boating ADUANABA de ekoso nyina no ye my school fees na ban kan chen say we jaitua o dia so tia with all this hardship ye ko mu nyina ADUANABA me ka che say ekwan arsafo ho na ye wo me kwa me kuma na e champo mo ye ndadada no na etutu no e de ye asphalt valley I develop ekoso yentio say ayi na Ghana nyina you say kodwo boating yenta o ma onya bi ni pet biti se kodwo boating a ye nim se nko ye credible na amamuo boni nti wa hwe asese ya sa insinuation ni kasetwetwie se obi awe dompon ebre na obi wi dompe na wo ka no ya mfa bond holders so sika ebre na obi wi dompe no wi nam ni nyina ma ne ka dompe no kra na sade anim no ya nka nkire pensioners se ye nyina momoa na ye mfa musika no enkobo akohwebra Jomama manage economy na to say Akufo-Addo ba ye no otimi aponte ne ba ne ye mo ba ema ne nya sika editua ne ka enu na ye ka kire Akufo-Addo ye ka obi a wo ye wo hufuo number 1 wasase we so Akufo-Addo ye number 1 eh why be ma wo o ye coward changes be na Akufo-Addo ka ho asem no say wo no Akufo-Addo so wa kokodo ye de ye change o be change e wo kwa be CEOs in the board chairs so more state owned enterprises no we ya say we be ye na ma me say yes 1,000 months of journey begin with what a step into step we was Akufo-Addo so ye be ma na wo hwa mienu abako ne da so a e wo so ye kanofo that time was sano sa Ghana ni bia si Akufo-Addo one born no uni kanofo that time na abom so masa 98 MPs no MPP MPs Subin MP eka ho Asante Achem South MP ka ho Adiapia Kubi ka ho no o me NDC fo well MPP fo no person mo chese ye only NDC fo nko na Kenya asem wo ma we mu it is one party ni kura Kenya asem wo mbuni so ye NDC ni because baby economy na koduro no Akufo-Addo awi nam ni nyina amase bia sadie ni mpo adompe na se joma ma eja to no sadie ni mpo kura no Akufo-Addo afifim amasadie na sa no enne omo se ye NDC fo nko na timi hu no eka wo sori na wo kana doctor de na ka ye nyina ye nka mo ye beka bom ebra na mo ye kenke party no Finance Minister Tiwa Kashe say you free IMF. Eti want to kenke party same millions of Ghana cedis. Adi ye kenke party no. Wo pensioners no. Wo mo.
Akufo-Addo kanchine yen ni CEO so any board no initiative ba ko pa o matimi aya achieve bibia maye and omunye ya was this time round here. We are not in normal times. Me say Entisadia that make Akufo-Addo failure. Who 8 good years. Went to me orientation, we went to me on fire. Less than 2 years now, who coffee no, and the who say, or say, Sabukanyans assembly to Omutrim. What fail it together? I don't need Didier Award Nanado, a Muse, a Mampenia. Things will turn around. Minuye, a baby bar, based on normal. Oh, yeah, Tio, a baby bar, up to measures, a good crime. Nanka wo bekono no obi egu se measures a odi egu kwam no resource wa ade bani enu nti na ma yewura ajekum kofo kan se e wo se amamuo no ke ye no 5 years that time no because ebra wo se wo ba ye no the first 2 years no wo de ye appointment enti first 2 years 4 years no de went me and settle down but wonya ne second term na all be settle down so na ne mere na ye den aso na wo de wo mere na be so no afi na ne ma sei Gana ni bia sesi Gana ni bia na dwunu dawo bia no e ka no nanka ayino kura akaya one term kura pe de Akufo-Addo administration because according to MPP for na actually say the first time they na ye it is Akufo-Addo first time na ye no ye ma ni jai to ho ana ni Akufo so be no so be fa another first time and no so ya and kanya ni say yakodu say because ma dia to me say the first 4 years no there what to do near ma ye na aye den and last 4 years 3 years aka dey eni ma say or baby and nipa bi ka say COVID na the level of thinking ayo wo form aminu ya wo ka ho say wo big ade Ukraine any COVID be ya yastika hwe ba umia any Akufo-Addo ka kire say o ma build resilient economy donc ye de yanko school bi do mo na mo call ye ye ka say ya build bibia esi fapem agina so a me pa cho annuane mframa keketimi botugu Yesu Kristo asem o kan ye no e important o say na mesi me dan e wo obotan so ensuo to mframa bo asorochi bokura na mitim die tim enti se wo si wo dan na say economy no e wo botan so a no amount of COVID and now Ukraine war and betimi abu atu aguo emo na COVID aba na Ukraine war aba no afi na wo sara appoint ministers etuetua wo moka afi na aban no wo to wakatua mu president of the republic would more than 300 million again allowance say ka ho ema 300 million John Mama no age 109 million John Mama ye president of the republic well until I catch him say my dear Samudibu Mayasa because say John Mama and the Bayamusu duadia now you don't deserve to be president Samudi John Mama and the Susu achievement there not just say you are a failure because what catch and say John Mama nyadie enti yantoa bentia entiano John Mama na wanyadie no wonne ma wo kagetie ya wotimu yo awa ma phase 2 wonne ma Kumasi airport ene wo ba wotimi tu anadwo tambia wo pe wonne ma wo Tafo market mi na ye John Mama nsa no adwuma wo but wo ba ye no ye ni adie ba kumpo at that time so ka say John Mama bobusia 85 billion Ghana cedis o he criminal on the Kwame Nkrumah person na 122 billion and na me no ka say 575 billion with development with nothing to show Akufo-Addo ni bibia de nsa kire say me ba ye ade we say na maye 18 change wo kro be so 18 change e mu de na sika no e ka 575 million no 18 changes na ye kan minua we ya do si form ma min si form ansa wo ba mu nyina ma ye din na men ko e wa ma ne kwan dabi na se wo be mo no ko enkom fra mem enti je se wa sheda na won ha me keke dabi na me aduana sa won ko fra me won ko fra aduane 18 changes na ye ka no emusika nyina ka 122 billion na ye ka no sika no ba ni ade ato parliament a pass
bibia ba ameka wo sika 575 billion ne ho eti sa 500 ne yebusa se adwuma ben na wo de aye ewen adwuma ne wen se me ye resafo poto no baby nipa na resign no na akofi fefe bi enti me say Akufo-Addo de wonye bema I will take a decision. NDC for say Akufo is the best president. NDC ni be na kan ye. Can Akufo match Rawlings administration? Can Akufo match? I know your father Atene kan. Mami come regime ho. Atame's administration. Okay. Never. It can't happen. Okay. Akufo never mumma ya dia Akufo ba ye wa achieve ye na ye hwe. Ande Ghana for na be je jama ye. Of Atene Atene kan. Eje confused da Ghana for nya chese da na dan ko yewrado na jekunku fo amemu obebu ye ekwa na sa de MPP ba bio of ataso so nya ehwe eti mi wajima akwa ye ntiu this asma president kai in fact let me read enra yeah. I was like, hey, President Kaz has said many years because maybe trouble. Ghana is now, I say in the history of Ghana, yeah, Ghana is one of the toughest in the history. In the history. In the history of Ghana. On one acre. For me, I think some shows say the real Muba in 2012 and same year 2016 I be kan ya memuni mawo and that's a ultimate Jew baby said Ghana drew the toughest times in the history of my border. Manuye Omunya nyim from yentio for me say Ghana drew the toughest times in the world. Ajinko FM 101.9 as a mind and I say you as a leader of the country you have to start and you follow because say Ghana do the toughest Ghana Libya say so when you should Ghana be or perception say sky MPs any ministers okay and sometimes me I have minimum be crying near one lecturer I say minister over so yeah and he tells me say the kind of chakra and so but Ghana Libya with that person say it will be a minister was coming on. I said, Ghana, you're the toughest time in the world. And now I don't expect say we did that portfolio baba. I ain't number one. So because you know about we is not Ghana for obi teacher say obi also want to advise Ghana about also want to na yin di gare but also want to but also Ghana pa kosia wo che be 20 and the bread no man one because I want to umilu awon Ajinko FM obi no be believe say want to the Kawuno, who can say Ghana do baby? The toughest no. Now, in the first place, say yes, Ghana do baby. Set and set a crime. Or say we should all sacrifice. So if you are sacrificing, what should we do? I'm telling you the honest truth. President Eka say, a friend say, Obekate full coupons. Yeah. Omokas. Yes, go. Me want to know, let me happy plan, plan say, that regional ministry now, scrap all the deputies. But you're about special aid for ministry, one of Ghana. And the deputy no crowd or crank, okay. You're about you see, Ghana, yes, Ghana. Ajinko FM 101.9 but all of them show leadership. They are doing their best. But who say minor? Sky Ghana for you being ministers phobia or more
area of money is Canada. That is where, as a president, financing from what's your opinion with this car? Hey, I ask myself, into OCP no area. OCP OSP. OSP no was a logistics when you. I always ask myself, over 2018, 2019, even not only this current government, over from 2012, you know what you call Public Account Committee, you know what you call Auditor General. Putting me coming out say this district, this ministry, this sector, this unit, this public institution, say and now on the afa kotu kwaso and I'm telling you about only just 2021 audit report. Sky nipa bi a what President Akufo-Addo or appoint to mama wiare gyanaba no krabeti me ma ye twa aya no musi sika no ye nwie o ebu aye se on fa nkoto mouse no da kotomu ba afon gyanaba the same thing no it's yes I'm audit lecturer auditors an opinion based on records how their manner misappropriation of fund misallocation miss one miss one the moment you are missing body almost where Agyanaba let's look at our arresting word. If there's misappropriation or you nipakono or misappropriation what happened or you man different appointments and you could do baby I could do no. So the first time, and I'm happy. He says something. I'm happy. Or say unim say ombe boa ema mining two because we major drivers. Obey sakel. But I didn't know young fools in Kofobi say these people are not working. Obi one fool you what abuchi when you it's be sakeno. Tell a do some time be. So just imagine if me a CEO that's say for so many years and I two whatever 6 months me merge my area. Because I have sponsored a party to come to power. And as far as me financier, how can you sack me? You can't sack me. You move will be free, came need not call a higher position or call also a Agyanaba and another tenor or my you say I wouldn't say Agyanaba open police. Open soldier. If you will be nursing training program people see no a bit 20,000. 90 say oh say to Hana say we have to sacrifice her. Me na me cha oh 20,000. Me young could be nearly a chadi. Na ochese obano ya no operation. Free her baby a can't clear bi no awura ayibo dem. Say if you want so mo Ajikwa FM. Aha kaka no awura bodem. Yeah. Makoho supervision. And now pay transfer amana bananyim kakra kra obe try 15,000 almost 15,000 as a minimum because and any 3 days yeah obi frame ka say open transfer aba some schools are mean boni din 15,000 Agyanaba ti obedru ho be dey the minister see ye da Ghana for election and we go to some jurisdiction ye election e ska hey say te wa hey on kan okre Akufo-Addo one man they are occupying their national offices. So yes, can't win. I mean, you are right. No, Agyanaba. So we have taken politics out of hand. And Agyanaba, media maker, nobody say me about convincing me Prinjima say me bagana magana be ye. Anyway, Agyanaba wa he. And you could go Ghana for say no so Ghana 1.9 one beba one what na and then asifo na say na Ghana ABC ako 0204905655 0596248959 yankwa ahmanso ba che wudi ni baby a wo kasa free wadaroma Agyanaba nyame asundwenga biura asundwe ni bi nkan wa no pay o na nkwe ni me do du nyen enya hi boko de ya boko sinya akra yenti o na tia ya me sinya set mama wan oboduma mama ton sab aha na menjia former agric minister dia ewusu akuto fidi wona na oblasie ni de ma job wa agric minister won de be break age no na menjia chamobe no kwakwa Africa ana na boy kwa mi se maximum plan clinic so na mo aje to ma ko me che ya and the voice say no na mo ya bi ade no mo mu ntime
And you say the idea ma ubina warrior and one warrior and anything. That's the wood river knows will be able to buy your money idea. And then now we'll grab a bunch now which we didn't know. They won't go to a no, that you didn't know about it. And then there Kazata, and you don't know my multi MPP will give you the man. The meeting you know, make you have done it no matter no more. No, na kwe ya da wase. Mpacho udi me bia kasa fi wada Roma. Aduanaba onumbremu. Asani be trade na wutu. Ciao, Aduanaba. Me company adwuma. Na me for the kase yeso. Na me kunsia yeso. The papa Richard Pra NDC parliamentary candidate member. E wunsia yeso. Na kuja de da pa bantima NDC parliamentary candidate. Na me kase pa koma afoto project ya. Ye papa kwabara before kwaba with the second Ghana need that so Aduanaba na no be dan kwa Akufo-Addo any MPP abai Aduanaba ade na Akufo-Addo ni tiri more denser ade na nana do de Ghana for na ahotse ni musa Akufo-Addo ntuma catch Ghana for nya ahoso kakosa lai kotu ababa o me say now dey Ghana for ye ni bi dey catch papa we see na na do de Ghana for abro na Ghana for say about we got to 2016 I'm a good be president 2020 years after so near them to be a for the beard no and then go for the kanya day and go for land you for land near there you go to Obama for the Ghana for mobile waiting for number asalbe da sipim pa chodi me bia kasa fu adaroma. Good morning Aduanaba. Good morning Shehu Yarwa. But welcome to Chen. Yanko pa do na so e. Pato yo pato chia set man why. The former Dr. Mahmoud Baumia, lawyer to Nkuma, Chamodino Kokwapia. Sewa Karen Sewa Donko, from Chronomitian Farm. You can say Ofata. What is it? What is it? What will be upon? Come on, COVID for Ultiminka. Come on, COVID, which will be upon. But let you assume COVID. Who will be upon? But who will say COVID? When you come in, what you know more alternatives? Seven or more than I can afford. When we say we have pension to then. I said, I can more Muntias yet. If I tell more Muntias yet, pension then will be more of all the patients go. Or be more of our patients go. Don't just say ye. So, no more Casas, you can go to Bono, and I buy no more Casa. Which is a radio show to try and tell. Well, Bono, and I say, the Baja would be a Casa for Wadawoma. And so I'm talking this con. I'm DC con. And the Honorable His Excellency, the Vice President of the Republic, Dr. Alhaji Mahmoud Baumia. Only me akitua chemo de me chemo pa Dr. Sewa Donko, Education Minister, and I yoga don't come. When chemo pa you said what kind of question Ghana for Minister Fatade wa makwanke ye. Na Aduanaba. What do we say edisi for no? Omo twen nyina ne say omo no munye basaawo. Omo no mu say any ungovernable said ye omo former chairman kan ye. Say basaawo no omo na baby di omo na si 2024 elections. By person chemo say Ghana for any mistakes and san ko for because of say na common do so ko went man so wa e dey 4 years you know akade na betim dey Ghana for. Even me say Ghana for say utie edisi for nsem na ombenya na nka omane mutu na nka munya campaign bi nyina so se bia say na aye ndi no Ghana for ntoba mo ema wo mo nemo me say de omo yire na echi no omo ba be say o ma no ma omo de na ba no aka 4 years isa say onya 8 years nge no de 4 years dey no betim dey e dey sika no nko anu ba ya say ba umi ampacho odin ba bi aka say fu adaroma Aduanaba oni Solomon a chance one sabe na MPASUASO watch your mama beg enough and I'm good. Mamma more when they have a Japan in a basso. Namencha chairman or the home for Apia Coca. I mention Namencha the finance vice president, Dr. Mahmoud Baumia. I Ghana any daso, any MPP, any daso no. Namention pa. Now, Kaka make an say, Aduanaba. Your best today.
mo hwe niam a ekoso Ghana me mom nya set abaso set ko bo ate me na baso hwe Ghana na ye chichire nda bia meka se Ghana no eye de na se waban wo opposition a wo di papa no ebeboa wo but because of politics inti obiti make asem edit o man so e ka no ngwa na ko man asai e man ngwa na ko man bubu na ko man agyeja na so on ba won da biti na ye o man ye e be sere se konfo e problem so si kru nemba kon wo ti mu bi o ton firi mu ko enti ye na edit ko na mo ye e le se mo ka to Ghana so won se for my o mu youth organizer wo so ame e se mo ko ka na e de mra ye adwuma na enu na edit ko aloye fo kuku dampo nyina asole edit ni abranche no enti o ma be ne pese chire ne sam e be ti nyoma edit wa de o mu ye no o mu nyai de nyina nka mu ne nta na do da ko mu ne nta na do achi me ba che udi ba bia ka se fi last caller bia na ba no ne timulu ni fendi obi a ka Canada Japan ta blonye o mu nyina ko mu nte Ghana o mu nyina to mu fura ase ke defendi obi nti ana Canada Japan ablonye o mu nyina ate Ghana Adriana Baba men comment so amentia prophet one na metia ma Ophelia former president na se Adriana Baba men comment so no ya kire Akufo-Addo amemuri o mu yemfa nkire Bible why na Bible we say ya na yenya ya ekire Bible ena de ye nananom yen kokurafo esika na ena de ye se ye dey obi so obi abon yenya sa na tie mu ye nipa ndi aturo ye nipa ye nyansa ani adwene ne ani aboa so ye we ntamu na nka aboa enti na nyame ma ne nyansa wa ma na adwene no enti mu ye hu se nipa ye wa adwene enti ade bi wa ne ye adwene a eno na ye nipa ame ye hu se ye nipa na tie hre wo mu ye nipa ndi aturo da na da bi ye nipa ndi aturo a obi ka se ye no eda wanim e twa o meda ase bia na no ne ani atele kana busia producer say yemfa ofre dwumadi no ensi e wa ha na akwase wa taxi driver o say bia na ba me chia oni kriwa mu ye studio sunya no say MPP be peke 18 wa bla na nchema tembe ba Haruna Saidu and was say oh Ghana Africa why oni dia wo de ba e crespo fufu no so hwe free and was say NDC for nyade so betime rescue ye eti yanto aba from yahuza swame no say in fact no memu wodne pa e wo Ghana ne beye azeman de free kono mo ne azem kono dwane hwe ni azem ma ventures and was say obesa ban say that exchange program no wontie na on ntutu no ma eye last go so no say ye pobi abon so bo so memu ayedia finance minister and chairman na wada economic management team ano that is Ewura Bahumiano no womu ne emfa so bo mo shamaba edina benya and o si o Ghana ayedini nya afi na ano asase wo so teki any silie eno ana Akufo-Addo obeka ene Bahumiano ano beka na we say koya sempa fanicha we say dum ene wo so hwe efi no so mo ye adwuma pa we bibi kaswa and what didn't the Efra or they are Baron Ghana better days ahead ye cross your finger na ebeye the amaye pa we what in Lebehi was say NDC and your alternative and fa Emma Ghana for yanko Mirazet Ghana for Kasakra ye Kodena DJ better tea food and your colors so more that you know muti nyamisha ADUANABA near can say president as more kind and yasama afina or obi can be crisis you buy recently about 2-3 months ago British Prime Minister okay be wrong okay or said they are facing the worst economy ever if it's a Britain a better so obekaya oko home street wo baby and wo fro mu nyina enti na Akufo-Addo is not the first president that said this time no Ghana baby ejina no enyina yi nyina enim yese de be na ekote bayira ha ban mu a bayira amu akese nyina enim but e ba na be gina politics so say asa de esi kra na ye hu de esi
I ne de of atetimi say mo so o mampanyin Akufo ntaban so saa so wono de mu hu ne so president de ne de o say wonye hwe but at least betimi aka de ba ko bi afa o mampanyin dada Akufo esa de friend health insurance of atebishe obutom sisi on the buy okay but yewura atamas nyankopon fa ne currency untimi nkyerema de ba ko ye ya mem set te me benefit okay don't man mahama untimi nkan bi but ye ba Dr. Mahmoud Bawumia ne yewura Akufo-Addo metimi aka acho say onye hwe kra no free education de beka anu ye say kudwo boaten na watene nka no over yenti we whatever wadaroma ma memfa kwanya iso na menchia ma me kwan do me wife na no aye no birthday or ye 12 February na my wife wanya 40 good years oh wow and efia nyame nhira o ma onyin abaya my wife ye efia me so ye kufi anti nyame nhira o ma won kwa hodin wom adom bia e bro adom so no enra na ye birthday mafia happy belated Valentine month. Mafia happy belated month by birthday. Okay. Okunu so ahwe ni wa ma na ho ayefe. And then yeah, we dem ho ayefe yeah. Dia wa ko be ka abo am ya no waken. Aduana. Over. Hwe se wo ma me yare ana wawu na ka se wada. Tojiwa. Baby oman ni aduru ni nyina yie. Omampani Akufo aye obi anim so the health insurance by you. Ba Akufo the health insurance by na ye mutual health insurance. E ya tamis na be national health insurance. Okay. Enti de wode aba no ani de wa implementing yie. Akufo de no na wo soame asomefo nko amogege ho a kwame nko na betimi ya tamis ba no se da bia ya de pa. Yan standing no ne yan national. It is a wunam bonkuruku yo kura na oye subinia utimi ko hospital. Okay. Obian ka sanya de pa. Ene and the Akufo-Addo watch insurance nya adwuma. Ene me no ka se insurance nya adwuma. Samuji Akufo-Addo ene Akufo administration. Eya adwuma na adura ope na wunya. Nti na ye adwuma no. Ah na ye adwuma. O ka capitation. Patron na ye adwuma. Me patron na ye adwuma no. Capitation no mo de beto Asante region. Ye de betoy eye ni ye. Okay. Ye de betoy eye ni ye. Okay, mi adwuma. Ti aduana. Me se o manfuma no nsi me sere o. Tu amu no. Aduana me. Well, this is just how we pay. Me de manu sie no. De ye ka kire Akufo-Addo ne nkrofo se wa bon kura na obi tu fo a. E wo se wutie. The problem that Ghana have is Akufo-Addo ni made no. Utu ni funu so on person obetie futu no de ye adwuma. Ano ayo fata. Ana ama ye adwuma. Mi adwuma. Akwaye ko. AGYENIM we de mecha Ghana fo nyina se omanya odosron kwama ye na omatie ye from anopaya till now. Na ma se sisi a de futu na bema Ghana fo se ye nyina be hwe hu so ye. On se edru baby se a na nipa bi abonnefo me ba na metie ye wia set se ni moto kra no kofobia fata moto a packet ade obi afa nti mesre se ye nyina ye hwe hu so ye okọ baabi ana wuni baabi akwa na wa hya wo dem na wa dworo ho na maka chete for say on the 25th AGYENIM we de bukuru nyina aye wase ye no we ye no na na kupita wi apia yes apia AGYENIM no no say oye ohene wo kromu ho enti ne nya na odi kro ewo nti mesre se AGYENIM 25th ni de mu nyina AGYENIM se mbe support me na enye kama pa enti be chia Ghana fo nyina na me chia Amstead the vice chancellor ene obibia na pay yes Mira Prejima ono ye cheche ni wo Amstead chiapon mu na pay wa ba besom Mira say kodwo boaten kasama MPP amiko no wa besom of attack kasama NDC ena no pay wono do mo pre abeboa o Ghana ye tiefo ene afrefo ye da obi biara se wono hwe Facebook wono di message a wo do ba ye da obi biara sesa no pay moje be na mutie ye aya je nkwa 101.9 na ye kodi a ma menko na memfa enchia ema nana ofori pabin awotosumienu woye adanse aboabo number 2 ehene
Nana Ofori Paben Otosumienu adanse aboabo number 2 ehe no no na Nyankopon ya adoma 15th February ye ba be wuramu yin ne 25th and 28th Nana Ofori Paben di dwumadi bi tintim so de amane manfo a TVT a abanu ye bie no onso manfo emebunu be se mpim 5000 and na wo ma wo mo san dwuma de obesua time batik de obesua semina de obesua liquid soap do beyen krante tese adwuma bia wo ya wankasa beboa mo asetem watumpo no eno na Ofori Paben otosumienu adanse aboabo number 2 hene wode bread manfo na nyame ya adoma 15 February ya adanse bodwisango and one more chassis wo busumi ye wo muni de tozu nefua edunum adanse aboabo number 2 25th February ena wo be hye ase wo ho ena adanse fun so ketwa 28 February sede nana eye enie eninti wo ye babunu na opese wo bobra unya bebi du nsa somu a ye kai wo se nyame ya adoma nkuto miensan 15th 25th 28 fa ho agim na bebu apa wa ukosua na de aba bebo wo bra sabe nya aban ko an wo ma nipa adwuma yo na nanom so wotwaka ewo mpuntuo mu enunti na Ofori Paben otosumienu adanse aboabo number 2 hene wotu sa na mo na piao ya dase edmise obakoso a na wo mabudu eno manfo waboa won mo miwa kodwo nya meche wote tenenka we producer na pia producer Rashid Yakini the writer wabo adwuma pa na miwa kodwo safo Michael Kantanka wonso bo echidom obofo Michael edimu tintimai mi dindi ADUANABA AGYENIM BOATENG yedimu si DJ BIS toaso amaye dafofro yentoaso